one edi kan chia e be ma na chia oba so ati ase bi won na free abonten abafi oba so na eje so e de nkomo oba so efie nkomo oba akire amane oba akire ni kunu se ebia enkola wo mu a enkola ne bia yise enkola ne bia yise enti every day bia wa awade no de o pese o present ema mumienu amate mo kasa ase okay won se midi kan kasa me se ntiase me kan ntiase kan ni ho me kire communication marriage na ase enti ntiase no emu kasa no awade no na deba it just the onti awade ne kasa the onti awade ne kasa na obeso ya no pa no wamu na na ire kasa no won fi no the bu afu for no reason okay communication bi pese ekoso baba akoma no kwan se enye den enkoso oba no kwa adwuma o mantem be ma ne be kasa na ne bu afu ma awade ne nso is awade no ye nkasa we ne di kan kasa ansa no we asoso se we nkasa idea ye nyina se yeto ye nyina yeto a ne yeto okay so what you say we se ba akokasa se se ameto na busa se ho te se ya asema na abeka ache sanity it be bisa so ho te say na wo to na wo mfimi a mesa to aso bisa say na me kasa ho onte ye no say wo mfi a me bisa say adam aye oboni bi ana bibi aboko on say awade no ode nkomo awodo oba me nka say ma bisa ne say ho te say wa mfimi ntima yi mani na ebi mu ye o yes ebi mu ye ebu mi ya pa anything ne nyame adom ye di ho nkomo no because ne ya wo ye no ana dia awade gu aba ne ya wo ye na de tan aba ne ya wo ye na de abufu aba ne ya wo ye na ama be ma na tene ne nsa wo ba no so ana so oba no so kura atene ne nsa wo be ma no so ati ase na nka mibusa nka ofi mi a yesi odo ntesu eto odo nsuo mu ayi na odo kwan so ai asante kasa no eti no se odo wo ho a ade nti na mibusa wasem mama kan menu aba Aunty Bea ade ba ko a efe wa wade mu ne se ubusa o partner sem na odi anije yiwa no ed keke hwe awade on ede nkwatenten bere onipa ebi ada foforo a yebenya akonya me ne obedi sa nkomo no awade a enipa ntiase kunipa ntem echen awade a ntiase wo if say kasa wo hoi ope wo mo nyini chepa ba ko yi teachers esisa because sabro obo enanu a opem so ote kokoro so ekodi na ye wo hu ni teacher ni a o kire na de wo ne mofrase omo obi ehunu se wo hu ni teacher ni asebusensa de ni teacher ni na nyina che kasa eti kasa so ntiase wo enya kasa ntiase ni eti se ye wa awadem na me de nkomoba na wo ntimi anso nkomo ni mu a nkomo na enwie pei eti no se nkomo wa awadem na nkomo ni mu ntiase etimi sipi etimi sita ma aware no effective aware no so ehote aware no so nya apomuden aware nkomo wo mu no yade enim ya aware nkomo pabo mu no yade enim okay ye kasa no ye kasa obi wo ho a wo start so wo person wo engage ni edi nkomo a on feel for how long na wo kan wo feel a wo be koso to a mama ka mini aba bi se eba ne sa bibi wo se be ma ne ntesa oba ne ntesa prekopa wa ya sa bisa ho se wo di ka bisa se de na maye no na woni mini aba wote edi nkomo bi se yese ma ampeso ka there be but no crasem ne se me busa me kunu asem na me kunu mfimi a me wo ba na de ade ne wo se me ye e wo se me busa me ho asem bisa bi se maye me kunu bibia na me wi a me de sa asem busa na me busa me ho no e ma me kunu odo maye obiribia na so odo mfimi a me mfa me pa acho bi nsoso okay odo se maye obiribia entwe ya me serew fache me ebe ma nkomo nako se me ka se odoma ye obiribi fache me na sa no be ma ne ya e wo se me call extra ma ne se wo se me ko dwato am ye ko dwato am ko ni ebisa ma me efiri se be ma ne yire na akoma mu de etoso watimi aye no 1 day watimi aye ni 2 days e ko 1 week e ko 2 weeks aware ya na e ko ba bia enye eti e wo se 1 day na wo so ano e ko 2 days na ma empayimfo mrem e mabusa de waye e bia na mfumso ni firi wo waye ade bia waka akiro se menye waye oba na de bia ompe oba na hunu ade bi wo fonso be ma na hunu ade bi wo fonso a why si na adwene poso onka ho asem e so aka wo se de o ya na obe into afa de
wa brew obrew so akasa no wa wo mfi na enye so se bia na be ma na ana oba no na oni mood ni mu se wo be kasa ana even if you ni mood ni mu a once how ye me kunu once how ye me yire no me din komo ba e wo say ye di me need that time for myself alone no our because e wo say ye din komo one dangerous thing wa wade me gu awade ne ayi awapeja mini mood mu one of the demonic and satanic thing I go aware sir yes mood na woni me na say me pesa me kasa catch it okunu because you are talking about communication and communication is why I can nipa mienu entam asem na the communication ba se me kana unfi enye communication because a lack a pin baby eti ade na mi pese me ye no me kan che me kunu so odo ene me ni mood se me kasa ene me ase me nyaten kasa me di nkomo na okunu ne nte no wase se ana biribi na maye me yere okay na mom o de ma ho se woni mood ni na waka kire so woni mood won kasa ebe na be ma na oba na hunu so woni mood ti me ni mood nim say for one or two reason bi ene me hu nkomi ye me spirit wo down me person me di nkomo a me ma me kunu na me yire ni partner na nya we open that door for your partner okay send your partner so be gia tom say o me kunu say woni mood me yire si woni mood ni me say I should respect her decision send your beya me money time kakra okay no recover okay hwe wonim say sa mood I can was it only appear in sex anti na oka ye minim say ho na ya na say mood ni ni ho na minim say communication so ya na mood ni ho so what you say it only we only a bad sex man dey obetimi aka kire be ma na obetimi aka kire ene de me ntiatin kasa me na wona eti enye ne kina eno de oka be me nyansafo na obe nyansafo te ase for enye dada na obo mood na de na aba nkomodie dia opese o keep it for yourself okay eti nkomodie na o ntiatin kasa ma me nya example me yere ye ni ne nkomodie ba pa abra ye didi menso me pen komo abra ye didi concentration we aduane no so me pese me didi wi na se eba ne sa eye dan na metimi ni yidi nkomo me ya ma to ni din the communication communication okay eti me didi na bi o kasa okay yeah so what you say okay I am responding to her in a different way okay I want also tia say because she knows say me didi a me mpekasa okay so what you say but yeah ono de aka no ho it me yes ade ni wie a me yes we no madidi awie ansa na me so me de me mu aya ama ne say no so de ne de yo ono so de yo ono so de ono so de na de o so de eno aban de o se edi nkomo ni edi nkomo ono so ni complication e ma bra time for her to sleep okay so woni ni bedi nkomo abra na ni komo a of you kra okay iti eba ne sa eye dan no so responded or responded brim but responded eto o kan na hu se wada bo so wabo ni triko ana wa ye bribi wo se akwasimi o so wo da o se ha wunim se me da wo ha me sa wo pese me da e wo se me twa so so ati ase se ye yimi anu ante ye mo ase wo sa e kwan ni so we should understand say yimi anu na free different family me ya be shia entity is different subani is different we both of us need to adjust ourselves to understand your communication send your baby to me flow it enye tam bia na ye bedi nkomo it there beba say ye ni nkomo na wo say me ma ba ko te ase say ene de mo anaba e mo ana o ma ba na mo so mo mpe nkomodi it no mesrew ene de ba ma beti ase oba beti ase ba o de show ho de a eno say another problem Christian service boko oba akwaba edase boko de ewade da so kura ye nyame ase ho nso e kona ho no nyama ko yi kona ho no nyame adom bibi ekoso kama ye nyame ase ye nche ho kra te se de na me ye intro na ye ka no reverend no ka sam se Thursday se Friday no se ye bisa ye ho senti mabunu yi suban yo mo da na die yi eni da so wo ho na weekend nsam a ekokoso no na abesi ye na ye topic na ye pick ye pepe nti reverend mami mbisa edan na esi because
first no ka akra ye bone a sansem we bi ne enti o eden na esi yo oba pa me da ase okonya modi ama me se me ramo fidi kesi esu na ye ni nkomo na mame mo abasoso no production team fi se ye ma ha so ye monitor mo pa ade ba ko Christian service ye monitor ye students no hu di o mo ye o industry ni ye we ni award cry mo stories my ye frem ni mo di nkomo na me nchia me ni aba nem ne di nkomo okay minim se abrante ya ne ho asema ba mo de calm story hu monya opportunity hu na monya ne picture he ye nya ne picture nti minim se ye discuss na mo de beto so ama ye hu no the ntia me busa mo sa ne se about 3 weeks ago no ba ma sorry oh obi na invite ne se wo mra sorry I see na oba no aboniti nenye no mo se wo school mu no ye de no boniti oye obi a waboniti menin neti o ti abrepo menin neti misun se meti abrepo ho aso na ma sorry wo na in fact said you see bar sorry no we a friend in it na say kanyame asem kire na because he say abrante no kwan won nam so because at that age on no catch us go school ho SD ho inti enra me kra na menim enra as part of my sermon and na make a normal koso abrabo ma otibia etimi ma ho popo eni ade enna mrante eni ba ko youth leaders ni ba ko catch am say azene si ye na abrante yo ye de ne bra we ye de ne ba ye man ba sorry ha but once ho bi onya obi oye church member okay oye obi no invite ni so mra so beti nyame asem oba bi no kwasem ni say generation bia ni nipa e produce ewiase bebia generation bia mfie 30 years bia no ye we nipa e ba wiase eno ma e ba wiase ni nipa adi o mo ba okay me mecha first generation mecha first 30 me second 30 na me wo mi intimately aka first 30 years ago any second 30 years ayi wo mi na de hu ni say sa generation ya ye wo mi ye produce nipa me Frewomo Bend Down Boutique. Bend Down Boutique. Generation. Bend Down Boutique generation. Okay. Mama nka bibi kakra bi for first generation ni ho na me informasi Bend Down Boutique ni so. Bi so sha at least for the last 30 years. Emrante ni mabawa na wo ho a na omu wo wiase a na yedi won ho nkomo no. Na social media mai na social media na emma ye no na wo kwan bibre fa so boa ema enipa ntetiye timiko ekoso yie social media men ka social media nye meba bisi so but because of the absence of social media na enipa ni nipa nkomodie nkita hodie ekoso yie chen ene yes entina okasa nipa ti chen ene oh yes because communication na ye kire nyina no unya communication bi e chen face to face me no te hey wo hear me meso me hear o de wo ye bia enya yankanyumi ye bebo saa chese mo aya mutie sports no sebusua panyin ni pepet na sia omonwom mo tide sha ase pani na enra meti so mo bonwom ne kama koma pa na mekashe production team sese ne ye ba be kasa omofa nwumi emfa nhyase ansane yakasa yesi ewrade ombie kwan bi emfa mayen wo kwan ben na esi a ewo se ewrade obie ede mawo apono ben na emu ato a wo expect ewrade wabom paye de wo se wo ye bia waye na ise pono no embie da ekwan no embie da wo se onyankopon wo chema no so aboan tatia so no obeche amana so wonso woso nti anwumi eye nkranhyesem a enra se ne sika makoma na sese ya ye boi asan aka makoma no me de ye motivation de amawa wutie me na waye say abrabo no asa de wo se wo ye bia waye wabom paye waye akwankyira hodo wetu anama hodo be bia ni kwan se wo kompo wako enso still obi na kan asem
The more I try, the harder the situation becomes. Ubo home no. Na ade no ase aye din. Kache Urade say, Urade bu kwan bi efama me. Na ono o chema no so aboantete aso no. Emrepem no obeche amana so wonso woso. Ena ye bunada. Aha, e propose me na mu ena ye wo no. Akoma mu nsem dwumedie ya me preachi so for promise na ya o preachi ye de nkofo ho nsem na ye beka nti nkofo ho nsem na ena minimini ama miensa na production team ye beji enkonwa na ye de nkomo e de abremu nti ka che wunu bi bebi bia obia say onfa ne fidie no fanto Akoma 87.9 na onhwe yen e o TikTok ho Facebook and YouTube. You send the YouTube phone there a dem chess and papa wo USC. Or sonance on tanya signal in Democrat and then say bell th the way dear. Bibia de dem on benyan pepe pe emra sha se na omuso ebenya. Akoma munsem Akoma 87.9 ye wo Kumasi Square enen so nyame adom ye de nkomo ebrem efie ejapade ensem a wo papa de edan ma wo na chese ensem no ye bebisa se eno sa na ba edan ne ebeye nti kache wonu aso no so metie bie na ontu ne hofo era eti say adumo na so what ade onu say ne nyina me hu ni say ye blue black sa afei me hu say ye black efe sa me wa yi no ma ti so say de kafro asemo me na ma asemu ni ye ko say na me ne boafo irade ne ye boafo am obekwa agemo ate irade nsia no kwan amen irade nsia no kwan ye mpesa adwoa Aunty Bea ho ye Erade adom. Na nyo na wo to pa na request ye. Aunty Bea. Na ma request be nyo o say reja ma me say me ntuma de che say me na request ye. Na wo ba gi afei. Aunty Bea me no e ka asem bi ma me pa. Erade say ni wura no nti na wo so wa to ade. Okay. Wo betimi ni me a share na. Aha ye. De bi de me kan ni say yesum ye nko ana. Se bi omu ho ani so dodo a aya na free ani ase. Eba na owie mu so pepa weni ase o nti de meka ne se nyankopon Akoma bia eye ya like a wo situation bi ma ontimi nkanche obi nyankopon no ankasa enhwehwe sa Akoma kro na onye ne yema yemina yate enra mu kasa kakra sana oba ne reverend ebedi nkomo mrenti mentimi ase anje mu views biom nti me de mo hye enra nkomo bebi ekɔwie si ye no na kakra mo ntimi anka no yen kan na yen fa ne de no so mbehwi enra de no eni daso wo ho no omo si eni daso wo ho na me de na me yemu ahye me de mesi agi se nyame bem anza no amekayo se nyankopon amemu a eni daso bi ani bebe ya agi se nyankopon no ama na basa na ye kese e wo mabunu no so because Aunty Bea se ye hwe kwan na omo nam so na se nyankopon amemu na want ne kwan no a sade kwan na si achia na omoko no saa na omoko mimi hu ne sese bi mabunu ni nyina ese ye ne afra ene ye nam kwa so na yeko na sebi oni fani so che ni fani kwan a omokoto amenem because nipa na wodi na chi a wo influence no no na ni afra na ode ne nam ene waso ne nsa no wo twe no ene wodi na chi so you can imagine ti se nyankopon na nkasa afri na hu mobromu andomo amwaye na wambamu sa mbre yi amprempren ya dia to me dear me make for see my boati amete dear me hu ne say ebe din na enye yin so enra the time na ye keka eyi no parents church leaders society whatever no ye media ni free mu papa e ka say isemtwefo nso ye waso die pa kase de ye ka de ye yi e wo ye TV so ye radio so nsem a wia kra nsem bi a ye ka eni de ye kyerɛkyerɛ no ye nyina ye media adwuma ya ye ntu ye hofoi na aso de ni bi da ye so nti we de futuo na ye ntu ye hofo media no so de ne wo se ye Aunty Bea no kre empanyifo se ye bodam ni free ne de akwa abonten charity begins at home nti ye as media people no ye de no sopa esopa omu se achechefo e de so asofo de so na yenso ye de so papa because sense sofo no no obeka bi asori dem na amokoshi akakra no na asofo kwanya obi na wo social media handler edru Sundays ne obestream live no wo honom enti se ye yakoye radio yakoye TV die won se mpempi no yensem a ye ka no amafo ni tie chan de mpo ne ba ne maame ana ne papa beka wo
mete wa ha ato ni tirim eno say ya na TV so no visuals na eba no eno so ma ne ka ni tirimu wasa otwan ma na eyi kire no otie ne radio so na a capture wa ato ni tirim eno an ode bo ne bra enti me da bia me ka se programs ni bi wo no ma e wo sense efo timi ebam na omo timi kire bre kro ya mfa nya sa programs no ebre kro wo se ye de ka sa asem no ebre kra e wo say ye de ye sa niema bia ye wo TV so ne ye radio so no anya sa dia Aunty Bea enye yie enti yakoye nsantwofo yi die ye besere anya hwe nsantwo adwuma bia ni wo apanyini nim ye wo managers o mo manage ye ye programs managers wo enti se obit na radio ne so obit na TV ne so na asem bi wo ho no wo kana se anko yi a animu na se wo se signal no ma ne e ka ne yi a yen signal no nka ne yie na ankoto obitiri mu andi ne tiri mu dem okay because answer bu one man o te ka mutie otie ye na wadu ba bi obesie wasi wokọ wo ko hia no wo hefa no wakọ kire nse nya sa na wo pa kire na emom eyesei all right bone e travel chen papa o ba bia besa wadu na Aunty Bea ukase wo yu ho anu adu a enye ye because nipa net na TV so tena radio so waka nipa dodo na te ka ni mu sa mprempren bebre no asi womodu ba bia mokonto matiko sa bia bia otene kura bia se no ba krum beto ade e ho radio ni wo TV ni ho enti beda no wa kire ne se nya sa na me pa kire de wo te ka ni mu na wo kan no prempren na ato ni tirim okoni kuro mo kwaka kire mo aso mesi na no me furo ka akora ya sise yo mete wo radio ha mete no TV ha aka enti ye hu nsam wo de betena ye betena TV ni radio no so a ye beka ma na kwa abonten ye nim nipa dodo amutie ye nim nipa sa bia amutie ye de be free anu aba no eya ne hu hia pa me das papa era ye da say yenko glam by tina makeup ho ye hwia na yetie adwoa ene oba nso de kakra na obi amana ye makeup ama ho aye fefefe de akodwumedie bi a wo kode a eno ane glam by tina makeup tina ebesiesie ho ama ho aye fefefe enti no fre tina e wo 0544466280 0544466280 na tina ensiesie ho ema ho enyefe nefa kọ baby bia ukobia eya na akapomuden mre wukwade bia mote yenka wukwade nwumre no so ekopem no nkunu ye de apomuden ebre mo nenso enam Champions League a ekoso nyame ya adoma enne ehyaase echina ebekoso na wotwe ye besim no so no ebekoso entimu anka mote yenka na be 2 weeks in month yenka no enye bibia entia eye Champions League na ekoso no na last week so asori bi so assign to airtime enu nti na embassy na nyame ya adom na Champions League commentaries ni nyina kọ na ekoda mo beti yenka biom ewo apomuden mre na yakoso akasa de afa yapomuden ho adwa kakra bi efa nsɛmtwɛfo no so asodie da yen so ewo emmebunu no entitiye ene wontenetene ye no mama medase enura ye ni nyina ya boss schools ni society ni adade nyina Aunty Bea aya mema ye nhwe royalties na ye benyama station no sika ye benya no mema ye menu nkoa ehia ye na emum nsema ye de bekwa abonte no Aunty Bea hunya pa ye si dimpa wo Aunty Bea yese na hunya ye hwe sika wo bidi ba na ye nyese ma na se no na hia ye de a Aunty Bea eni de se de na ere ka no gise nyame na bam but me warihwemu se obi de obi ba eye ba na nsori so jai se owo sika obebo afode on na ne hu hia ye na girls brigade na Aunty Bea se hyemu ma ne organize seminar de mam mabun na Aunty Bea I think say we are on the right direction eye denia emu odendie na nsoso ebeye yie enti media ne yebesere nsem bia ya ka no te se de wu de obesie hwe no we ankase we aye we se we ankase we aye sei baabi wo ho no ma omoka but media general de is not allowed nti yesere ye ntimi nkyere obi adwuma wo so wo ye na emom se ye pe future ma ye nuanom nkuma ne de Aunty Bea ye hwe de ye ka e di impact beba mabunu na brabo positive impact me das papa oba enra wonya the whole day no mo ka se bi tana pese wo beka de twato krafa media no because enra ye list no mi hu free mu so ye so asudie da ye so ye so asudie be na da ye so e wo enkra no internet ne ye Aunty Bea medase asudie da ye so kese pa enfa especially yen ya ye social programs no ya na
obehu station bi ana yen ya sister stations bi ensem bi ana epiepie wo mo nsem mu wo eye daytime a enkwala ewo fie edi agro ebi wo krom na ense putoka se be kan se filthy waste bi a e free yanu mu ba no ya na emwa community no emwa yen enkwala na wo mo etie bi no because sakola na entie kura na ofa ne phone no na social media no okopie so a saa eho kakra no eno de wa ho 10 town for you so etimi ebo ho a che say ye fame say ye DJ bi no mo pese wo mugye o obehu no makeka eho no nko a na nipa na tie ne nkrofo hye yen so ye pese ye ma aso ye mre na ye nim se ensam we ni bi no enkola ne tie a omo de ka omo nim de ho e de nante ema eniema eni kwan se omo ye no wo mo ye e bia obefi se nya wo ba na ekoti but obi de be ka kire wo ba west bi obi de bi be wo de na otie no de be ka ne de ho na obeche wo ba ba abesi wo na obeka nsam na kire no de na tiko aka fom no ho na abehu se wo as a media person aha wo so wanya asam bone no so eso emfaso enti yen nsemtrofo ne die asam na fa gina yeso ye ka ma wo bi ehunu se nipa ina no ate ye ka ama wo bi ehunu se station we mo mo de nsam mo keka no was wan kwa tie bi a emsa wa ye mfomso but ba bi a ye ka no kore na ye ka sebi and project anyansa asam no enkofo ntantie opedie be ya as dia wo metie ade wo se de wo se brand ne sister no na ye se ni emwa no da asen na ye say ye menkani o say ye de aja wi abo me ka bitimi ko ka bi but ye wo bra ye ka bibia anadwo eni edi sankomo we anadwo kwa be di sankomo na abo 11 se bia wo ye program no abo 11 sabe na kola won 9 no ya kola bon but in the middle time no middle day no ye nkeka sansam no esa ye say youth no ye say youth no emwa yen ena emwa obi wo ye kristoni no atete wo ba no na wo ba no so ko school do ko hia kwala wonko asole dem da ona bongo obetimi ayi so o maame no wo de atoa so o papa no wo de atoa so afi na wo so wo ba no onu so repeat but bi anka wo kan yi a ko bi ba fa mu aba ema ye nyina so etimi ko ye ni nti matetiye no emeburu no teteye no semtwefo media yenso asodie ni bi da yeso papa yeda munyina amase na enche bia empenyimfo omaba omone ebebo enkomo omubeji omakonwa na yene omu edi enkomo enti sua bi ewom se ne bia ye kan ye se akoma mu nsem dwumadie die se wutie bia obewu se yampon no na wesua die ewom papa wafa babi efri mu a wo so ode besesa wabrabo enne ye babi de nasem aba odi betu yenim ye nyina ya hwekwan ye befa so a ye beboa no na waje na konwa no ansa no mama 3p garlic mixture na enom ye garlic ena mpanyifo de aye edro onwa so epiwak natural ena de 3p garlic mixture odi abedwaman so ose wonum bia ebusi immune system no o blood pressure wo sra esiesie no edema oba obu nsa na wote yawa pe 3p garlic mixture ne nom eboa papa wa apomuden ensem nyina Ubenya bi wo pharmacy chemical herbal shops yina ubenya bi ewo ho fre piwak natural ewo 0248928824 0248928824 sanso ena grow fine eye mojedro wanwaso koko ena yede aye grow fine onsa ye tititi ona ye tititi wanumu ato obeda be sori na honam nyina ya wo ya ena no kre ho aye den e de amawa na wape grow fine mojedro ni bi na wanom ebesiesie ama ho ayefefefe ye de ma no ya friend Dr. Menses esan say esiesie ma ye fichi koni ye papa wa wo de ne emma ye wa e ba tot eni ne tuntum e clot ni nyina wonim grow fine ni bia ebesiesie no e de ama eno nso obenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina obenya bi e wo ho for doctor e wo 0244 596532 abrante eti say ochinyame adum aye moye papa me na me no ubedi nkomo enhwe ba bia se manim face to face wo die na me nie hwe manim na me hwe wanim ha ne o fedo do we sa yo me ba try ye fro say but your friend makosi phone pa cho phones no mundundum ne ma me wai aha wa okita phone na we ra dem ha bia na wadum no
enti sa da na bila mo nkwa abonten me da ase aha yo akoma mu nsam dwuma de ne ade bro no guest ni bi ho mu rema no mu re fi so bedu mo phone nti o bedu ha na fe na hwehwe ani mu am sa phone so rema bia nipa wa na wo frɛ enti frɛ na distract ye common nti no ye hwehwe niama mo beti ye nka sese ya enche bia na ya toa ye common no eso akwesi mic eyi Bacho. Oh yeah sure ana wa woni na wo for me free your microphone no Asa me ne wo fam kakra ene ma ne nya ase pejem Bacho mate pejem na ye nko bacho se fro se Bacho from akosi fori you bacho free hin e bai Bacho me flu bomfa sanse bomfa ejoso bomfa kwan no so Bacho akosi fori you bo me nkomo e den ne de wa beto aye Ure bacho mu ma ha na emle kakra me ne papa na tie ana ya rebobo papa no ti ya rebobo no eja ya na akwe no fe ya de nko ne de naba nti papa ne sometimes na afina na mawie ss foforo na papa ne ss no me nko no wo me nti me nko di pa na mehwe no ana me mitimu hwi nko akra akoda kem nko so anema ana me de hwe papa no nti emre bi bana afi ano eden afi mo hia moja na no disi papa no so ema papa na me frɛ papa na papa na ka kyerɛ me sɛ saa de a me nko na busuafo na me ka kyerɛ busuafo na busuafo mo ame ne nhwɛ no na ne ho nto no nti me ba busuafo ya me so abaako e fe na fribonya e fia bronya me pa twan okay me ba to me ban ho e be ka kyerɛ sɛ be sie no me papa no ya ru mo edin to o se mo ame na me nhwɛ no asma mo so na ka kyerɛ me sɛ ene no obi aye dwapade ma ne ma na o yale a ne ma hwɛ no itimi nkona me nkokɔ papa so yale me nkona me nkɔhwɛ no na me ko ka kyerɛ papa no sun saa na ka kyerɛ me sakosi e wo de anya hwe so mo sɛ wo na me dwapade ma wa wo de dwapade no se duo na se in case oni ho na se meton dwapade no e de atemeka ana se bia dwapade me ma hai na me dateka me ana me wo me ho na jamsa de metimi hwim e kɔ akra ko sa ko da kem ko ton ne ma na nti yale no mu ye den afi na papa no mo wa from ka kyerɛ me sakosi se no yare mu aiden nti bra na memfa edan no ene ne koko no koko futam 9 ena no sa wo store timi bla na memfa bibia nhyɛ wonsa sɛ de be ya because mabusuafo eye masotwefo se nke se so woni ho a oni ho a on be ha ma adwen ena me ba nti me ba no papa na kyerɛ me no that time na wato mfidie efidie de koko so ibi na wona danfo bio no ko kyerɛ me ne ntoma ne ma bi ne ntoma nso na wo mesoa ni kunu wo ono soa efia bronya ni kunu wo ono kyerɛ me na mko no ntimi ko no mko ka kyerɛ so anse an ni kunu beje ntoma no na me sa ba papa no be ka kyerɛ no ntimi na me papa no kyerɛ me na yi ne me na gu no kyerɛ me da na se ntimi wo na ebusafo no so bia ne no san so yare ntino bia apo no na me ka kyerɛ se da na so de ma me no fato ebusafo nim na in case bia ni a omoji no ka kyerɛ me se na ebusafo no bia ne twema nso obi an pese oba ne nkyempo enti me mfa me wofa na o meginem na se in case bia ni a onyine mmame ana mko frɛ me wofa no wofa so kuma asase na me frɛ no ba na one papa no be kan na papa no kra eyese se no se wo hwede an wode ne kona onyini se ebi enti mkra me ka kyerɛ se eja ba fama nka sa na de sole enti that time no so papa na odobi fi na oda obi fi no odobi fi ba no si fi no nwi efie no wa boss bat no on gum nsisi sapono ena me ka kyerɛ nse zie no odobi fi no za yare to se me pɛ ibosa kakra na me de eye dan bi maw na odem to na ka kyerɛ nse me kra me na me ablanti ntimi mini kan ko de fie ho ansa na me ka kyerɛ nse bebi odan me mani nye ho me nso me omu an makodi pan masaba ana me ko enti me kwaje bosia 50 million ana me de ble no se on fe ne started down no nyim no o se be ya obedem na ho to no ono ka kyerɛ me se ezie no down no wono ayemle ntimi me nkoda hall no ene ni bedroom ho no na down na emiensa o che down no na ye edane nso 7 bedrooms ana o man o no be baby dikatran to mo ba no edan mienu ana oyi ba ko se o de ma ebusua ba hwede na ebusua de ye na wo fa so ba ko na eben kakra na ono dwane ma no to de che no fa sa na wo fa sa no efrin star charlotte nti
oya no ka kire me se ezie no oche dan na wi itine dan me ensa na aka nde me nso me hwe na me nye ne yi na se de be ya ebusuafo no obi a me ha ma adwen nti me ana me ma me anwo yampo ana me ko fai ana me ko toto ne ma ana be ye edan inside ho me ye edan wie no anche ana papa no edi frame papa no di frame no to se do si kire pepepe se oni ho ane dan ma me mabuso ni bi enwulem no me ben pepepe tutu puno nim ma be ye so mo bia obiso ni bia fa nsem papa me fa nsan kan papa hwe mini ho no me abusa also mo se eyi no mo de kwanim kakra enti me nsem ko peska kakra na jamda be papa yi me ko ese me ko peska kakra da be papa na yi no me be na abusa fo no ebubu dan nani o mo bubu dan nani ewura inside ho ana me ko dodi ade no ho e ko busa nsa na ho na ebubu dan nani ona so mo ka kire me se edan papa na amfa ma me nti mo de modua de ne dodi ade no ana me ka kire nse sisi ya no papa no amfa ma me no mbisi me nkotran ana se de na me kan sa no ona ka kire me se me nko no na ebusafo no kwa kasa nti safo mbu ani na safo no mde kosi safo no mde hyehyɛ no de kodi me na na baako e fe no na ofus ana me ko no ka kire me se me nya ntobo ase na e de na me dan de menya magima sa age me dan omo fa dan na omo fa nya hwe mfa nko babia ana me kam to na ja me se me twen na omo ye bibia wi na ba bagime nsafo afi ye ne ye bibia wi ko so mo fa me nsafo amame a wesu ko wi ho wesu ko na msum koy na me flem mo fa ka chense seni busu na ye me ono se na sa de a ono se ono ne obi a me apa ne kan kire ne se so ni ho a onyina ma chinti no me msum ko se sadan ne nsafo no na ye hwe de busu na mo mbe na me ko na me ko se sadan ne nsafo ni na obla me san nsafo no na ye busu afo de me ko ayinfi e kurumu ayinfi omnum ko ye no omo kwa me yes me ma because busu afo no me edan no mo na mdika ko bu ani me sa me ma papa no de na ne che me tebe na ma me flem ka che me se o de anya hwe nya hwe o de memla na ye me kan wasem obla kwa ahemfie no me papa no so that time na oyar na dan no oyar bi no do chen dan bi no ye no fa so chen dan ba ko no no ten ho bi Charlotte no no ten ho bi one me maame ana maame adanfo ba ko no mo ten ho asema no papa no e na no dem o kan se mebuso ni biens ne dem mebuso ni biens en fa na san kan na dwapade bia nti yakwa ahemfie ho no ema Charlotte no kra be kan se no fa na da ho no duna obi o ka kire ne se mo obi abuso ni bian fa na san kan hwe obe kan sa asem no wana busuafo no etwe ni gina nten so wajimi se obe kan bi amame no anka bi amabusu obi onzo ebusuani no anka bi amabusua this is some na I feel penifo no esa friend say asem na okan no omote abusuafo no mote don sa o sa make bi so so san be kan asem ni say bi na obi abia ante de no wo fa de kan obi yes obe kan no na doti we doti wo minim doti wo no me ba cho ya no wo fa papa no wo fa ase okay we friend entry okay o friend ka che o frɛ Charlotte no ka che nse wajimi mo onka Mr. Charlotte no ka se sa dia onka bi mo flɛ no onka ana ma asem no wansan betu su biem de bi wansan tutu biem okay o bre as asem no so kan asem no na me maame ene me busuafo kakra ho nti omu na ya dancefo asem na kan omu na ya dancefo nti me de ma nkasa na safo no me me ho se me san na safo na bedi mi me ho ana me sa bai me bas ma bedi pa me ba ya na abusuafo no asa ko budan na bi se omu ma me ntrefi ho na me papa amfa dan me ni chefa na bi vi papa no kura na nya ne ba ne me okay etimi mo papa ba no to mama me ntrefi ho omu tu me fifi ho ana da jambe ka kire maame na me ka kire mo fa na bibia na de na papa di bibia se ni so no ana ye nse ne sa de a ye mfa asem ne mla ase na mo na mu du oni bia se ma no yo ye da se wa bo no tofa pepe pese ne aya yesi pene na ye wi ana ye bie mama questions bia ye nti ase no me ni meti efo yina ye te ase na enche bia ye be call grow fine Dr. Grow Fine na ye ni Dr. Grow Fine edi enkomo na asema ye ken yina e hyase free enfie be mu a ne be wi afe be mu it started free 2018 and papa ya started ya leader no yare no free mu ye be no free mu 2021 okay ye da say doctor Uliaba akwaba
Yeah, me. Boko de. Me anu boko. E de nyame as papa de wabeto ni ebusua dofunu. O hye ne komo na se na obi asend message. Ebusua dofunu, ebusua dofunu, ebusua dofunu. De ebusua dofunu doctor. Anaje se grow fine ya ne beboa ye. Ah, busua de. Efunu hu hia ko se ma won sei. So that say. Waje wuri kwa de ma won pro. Ya ma won pro ti ebusua dofunu. Se hwe ne de kotu ba bi. Mate. E be ji sikasa no. E be ji sikasa no. Yo, ye nko grow fine area ni ato ankomo no. Yo, eni ye chia woni watiefo. Omojo so. Sabe Dr. Grofa Trance. Ya trance ya mi to dupe. Ya di besua ni pedua no se de sitie. Efise mre bia ya rieta asie yen. Nam se yennim ya riesu enti na ya rie ekọ. Eno nti ene e ba bedi nkomo afa yenua ma menstrual disorders. Die nti a o mens ba na obo nsa no. Die nti a e ba entwa. Die nti e ba na yi clot ho asem ne ebeka. Nti se o tie radio no a gi number no wo hwe TV ni so afa phone na twa be fra TV ni nyina wo ko pharmacy a wa amre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find ye moyadro a fi se eba o man mu obi a obanu madro bibia wa danse a wodi de ne ni subiri no de na akoma bon periperi de na tika kra bi anu abre de ye ne ho twetwe no enne omnum go find no nyame adom bibia ye fine nenne ye de common fa menstrual disorders ye ka menstrual disorder na chese nsabu a enkoyie entutoyie enye saa ne yakopon hye no ba asase si hwai enoma bi atochema tudu go fa magedo no a oba ebua siesio ema o menhye kama na o menhye kama so a wo so ye kama efise yakopon bo oba no wode obi bia gya kwan na oba asase wi so nti enne emma obia mo nyankopon sobo so amwo anyaba so anya bia nkosua no de agya okwan na oba asase so nkosua odi gya okwan ba asase we no so eye 1 million 1 million unya 13 years na aka 300,000 that is 700,000 ashe da bia eguso hye ebehia koduru mre ebesa me ka so wagya opani pos that is wafiri wo mam nti nkosua no esa so asa nko nhwe bi mfiri ba bia nti ne ebi chini kọ akonfo se ekopeba obekọ na konfo na yere kra onwo natural ti no go fa magaduro no se de be ya yare e wo ho no be sisi ama di padua na fine nkosua 300 na ka no emu kosua 300,000 na ka no emu 300 ana 400 pe na obe release ana obeto wasase we so na no na odi bi be fama na no so na odi bi be o menses enti wo num nro bi de asiwa won kwan a hwedie enye sare so betu yese onkusu ye nyina ama awo abo a doctor fo ye hwemu ahu se yi ema edusi ho a emu nsia e wo menstrual disorders nsabuo mu hawo omu koso kase ema nsia ba akonya de obenya enokre ema bebre anya ba wasase wi so enu tiram so ye oba no anhwe o mensisi a awo betimi abo sa ema ya doctor for kire se fibroid ba beto ba koyem enam se fibroid enye yenti unhu agisi wadru hospital ansa no ho se fibroid da oyem sa ema sien ba ko benya miscarriages onyem na asai onyem na asai oba bia nyembe emperedu ni nyina asai e problem na ho nyankopon onye tirimodemfo se wa ma oba na afi o san be se no e problem na wo awodiem ngo fa magedro no fisa awodie no ma bebre wom sa fibroid ikra wo awodie mu a wonyem a etimi se no sa na ma awodie mu ye wo yare bi e fe ne polyps etisa abotan no kusua ni betom na akola ni nyina enso etimi se no ti wate pen ya se ko huru awodie mu ngo fa magedro na siesie wo awodie se de be ya enkofa ohaw bia emrew obaba kwa aka de onu ni mpanyin fie so 25 30 na fi wotwabra brane mma esa edo ohaw bebre eba ngo fa magedro na mwa nsiesie oba efise estrogen no ma oba ho yefe na kwosoro bebre a problem na ba fo bebre so a problem eno ti a doctor for to the imbalance hormones ngo fa magedro se be ma hormones no balance menstrual disorders ni emu ahodo bebre ye ba be boboso na wo mba kokora watrumi ka ko hwe ngo fa magedro no se de be ya enfa ohaw mbraw oba bi wo ho a ne bosome so a aduane aduane wo de hye ni ko obefe a friend ice cream period ngo fa magedro no se de be beboa wo de hye nanum kura efise moja na eba no akloti emu ayedu na ebe fa ntirim ti yesa e problem de bre no e fre ba ko aminoria ana eminoria emfie du no ba mu nensa
emfie num no hu ne mogya ni mesrew won topa da sika oboaboa no odi bi besoso akoy operation no go from agedro se de be ya mre bia no hu magya ni efiri busumi mienu kodu busumi miensa wa mu sa ayare hwe go from agedro no se de be ya bibia be fine metroregia de man friend tot busumi ne so a eneba o kire na atwa na ansa na san ba obi ye de na otwe mienu ende de wasa ma na hono no na otwe na o ye ne menses yare onu go from agedro no ebu asisi onipadua no ema onipadua kama dysmenorrhea na friend painful menstruation won na wo adwuma ma ontimi ma adwuma o hyedem o fefe eyi 2 o'clock na kokomopo sira onu go from agedro no sa o ha we nyina efiri ho na da bia be ba be kase nyankopon wonye tirimodemfo adan na obi de ba wonte na ne ho asey na wo de ba gise oman nyina to wonka yare hwego from agedro no se de be sisi nipadua no ama nipadua aye kama saa ne ye kase yo ba ko friend endometriosis eno ne ma me friend anidane no wa wo de ne ho ate to ye o message na san na chikogu tusu no utukosua to ma na asey wo de be ma da na sperm to ma na so asey na chesa wo de awo ade awo no wonya bi saa o house ye yare a yeye a doctor for chese ya chen oba o da awo mpaso mpire no woso bosumi bia obehu enso awo no wonya no go from agedro no se de bebeboa ayi house how nyina afiri nipadua no ama wo so waye kama yenua ma da bia ba yetumofo mu a mo use contraceptives e de bon ho man no ya ben doctor hospital no won kire se we na ne wo mo gya befa e ma bi wo ha na danfo bi use we to no so ko use bi wan hwe yi a ebe sey wa wodi ebe sey wawo ana ebe sey usabuo no enu ani bebre woni nyuma wodi ebi kura tema ye allergic to sperm woni sperm to kwanta wapai to ni be ma da sperm no ko mu ana sey na eduro ne kire nti wagya no mkra no immune system de wa hu se sperm yo chiwade ti be bia be ma da bia no sperm no be sey na kire wo so awo ne yabo wo bia wo sa wo hawo mu a wadura de grow fine mageduro no se de be boa ama nipa dua aye fine ya de yankase ye kokko na ye adure ti se wo ho na so ani so briu wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma ogya ho mgrofa mageduro no wo na ntika kra bi no akoma ebo periperi mgrofa mageduro no wo ho na wonsa no na ye titiriti wo trafa akuche wo girafa akuche bo so da si ni peja yare mgrofa mageduro no se de be ya bibia be fine obi wo ho adura na adura wontimi nda yare obi wo ho ade achi a ya sori e ba adwuma no wodampa so akwa no ho ne ho nam nyina ye ne ya mgrofa mageduro no aduane si wo na wontimi di yare mgrofa mageduro no ye nua ma menstrual disorders ho common ne ye bo no wo yo ba na menses ba ya infections bi ani ho empompo ebobo na epaya mgrofa yesa ebo trimu a edi wo na eba obi dware wi a na odi afe na odi dwe ne ho eno so ye yare obi so on de ade efe na tenka oni bi wo yo ba ana be ma mgrofa mageduro no nko hwe atenka mro efise atenka no ya ade ede ye pa ba bi eto aduro bia ba bi eto aduro ayenum bia pharmacy drugstore over the counters yenya so wakasa na ma eto aduro no wo hia ka na no atobi na emu a mo wan kran no a mo se mo pa bia mo nya bi no mo nko okan shi drugland kinswork heba tinatex na naboache angel repash na ruta ubenya bi asama fo nyina mo nko Ekus pharmacy house of drug widama ubenya bi Koforidua Gabson pharmacy ubenya grow farm magedro no nkoko hillside ubenya grow farm magedro no hillside and the friend Isaac drugstore ubenya bi ato Sunyai Kapeba ana Moze ubenya grow farm magedro no Tachibai abibidro depot wa himfie no opposite ubenya bi Takwani Pristia Owas abibidro fie Bogoso unique heba ubenya grow farm magedro no Takrade AA Mensa na crisis the answer ono wo old aponche krakra ubenya bi Elibo odalo Cape Coast Boachi ansa ana pena ubenya bi Mankasim Associate Station ubenya grow farm magedro no Winiba bisa rade heba ubenya bi wa 1000 pharmacy ana obroni pharmacy tamalese wo PK Gombela ba bi eto aduro bia ubenya grow farm magedro no bowura ho wo pe magedro no akoko da ho no magedro na efre ne grow farm no na nika se mo se obia timinum bi aduro bia ono bia so timinum grow farm fra hwehwe grow farm wo drugstore ba bia obewura drugstore bia pharmacy drugstore ubenya grow farm magedro no emre na so ntije number no
0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby obia hwehwedo de friend grow farm ojedro no if you say omo no na age omo de wo ka say grow farm de omo giswa ne say makes you grow fine nyame ka obi bia da sande ye beba ne abeto adesua ne so nyame enka ye nyina ye ho ampa akoma mu nsam dwumadie na ye ne ye nua be ma akwesi fori ofri bomfa ena ode nasem abedan ye nyina ye tie na ya hwekwan ya ye befa so a ye beboa no wabɔ ne tofa de amaye ne papa yare ye ono a ne titi ni morie mu hwe papa ya na papa ne di ne japade kakra wo no okana no se miwu a ana me free mu a japade ne eye odi papa ne free mu wie ya ono na sam o ebusua na amboa nhwe o papa no ebusua no efum papa no edan no asem se no ano no okay tafe na os papa ne yare ye 2018 ena okrekre mu kakran santi 2021 no ena ofree mu time na oyare no na hwan na etine nchen ya ohwe ne sanse wo kasa no say wo konkran ti hwan na etine nchen ya na ohwe no de na otine nchen na ohwe no obne gebi boy ya ona na ehwe no ona duane man din akran tachiri na ye no fa say friend Charlotte no anso ba na no so no bi ma no so no bi ma no into that time no obana na oni na wo no na etine nchen ya na ohwe no be pa chwa ba na oye ba panini o menkwa aha so say oni girl bia wo nti girl na ehwe no ana na oni ne wo ho eno ono ba bi tena ba o angu aha nti sa maame na etine nchen ya na ohwe no maame o yale maame no so po no aha nti mi bisa o say o papa yare no hwan na etine nchen no na aduane ohwe no ebi obabepa no ho obedware na bibi sa na mpese mi ho eno de no pa no ho no aduane ma no eye oba na mene no wo ye no wo ne no wo ye aha enti wo mpna ena na ehwe papa aha fe na mate ase na wo ye de adwuma be pa cho that afna na mawie se so front na me tonton e ma e de aniama me tonton bobs me so bobs akra okay ena na so ya wo de concrete no be pa cho enti wo de oba wo ne na wo ena na eto papa nchen na na ehwe no no na aduane ne ade nyina na oye yare se oda ho a wontimi sori a na ewu ma wotimi sori kakra but yare ne started na asambo ahonhono no nti wontimi nante onitimi nante yi papa ye yo de to aso wontimi nante yi papa nti umu a na kana to umu a na ho ayedin kakra pacho umu a na ho ayedin kakra sisa na ye no okay nti time ben na Charlotte ne bem Charlotte no say o papa wo faase be pacho time ben no bem a na no so ehwe na bra na wo so ba wo ne na wo no so wo be pacho na new 2019 mu na start Charlotte me papa na ne kan say esi na wo se busani bi hwe no kakra obo aya no oba na friend ya oba na one no wo ye no friend ya no obo aya no na omo hwe no okay nti nsenke se bia se ya no ni ho a Charlotte so anu aduane mo na di Charlotte ne o papa den ya no faase nti ono so be hwe no be ifie sen ya na aboso me sen be ba cho ono so hwe na ono woni ya no na ntino mo koma na se we no aduane ma na pa we wo mo hwe na okay nti wo so ono papa di nkomo mu no ena papa ka che o say ne dan na o sina na onya nwie ye no say ofri mu a fa me ba cho me papa no ne dan no oye o ka kire me say esi ro wache dan ni na wache o de mienu ama ne yere na no di ka na tena first no ba mabunsuan so ba ko nti de aka ye ne ba de ne ye adwapade meba ye nya adwapade mebusuan nti se be ya ebusuafo ne ha menti no mema obi megine me ye mo wofa na o megine no onye dance ni say in case so ni ho a na adwapade ne ba de na aka ni na ye ne ba de okay o papa ka sa asem we no o ka se ma dance ni brand wo wofa na be gide mu ba ono na busuani bi amba that one na busuafo na no obi ane ne nyewi ene ne nkasa ade na manso da papa ne busuafo ntem o yare da ho sa no na busuan no isan say evimpo ne wo fa ase ne wo ase impo friend akosentu no o friend ka kire nse o mo ame no so kire ade o mo ame na nka yenhwe no enu nti akosentu no so no ne nkasa no papa nkasa o fa se akosentu on de o wa hanti e boni di enhwe no so no papa nkasa ono so no papa nkasa na o papa busuafo ni nyina ne yare da ho ni nyina ebusuani a o hwe na ye Charlotte no
ne busia panyini amehwe ne da me pa cho da ni aba me bia amehwe ne da ni nua ba efia bronya me pa cho da nti wa ne Charlotte ene oba na one na wo ya no na mo hwe no me pa cho hospital bills ni ade na hwan ne tua me pa cho me na me tua o bulbs na wo ton na wo di bi etua ne bills me pa cho na ebo no so na o me mfanso mo di moja se ne so mo di sin bo am di sana no pane numere na di moja na mo di ba ko bi sin so 1.5 eno ana wa na wutua ana na papa sika bi da ba bia na o ka cho se sika do ha me ana na mitua wa na wutua hospital bills ni ade ni me pa cho okay busuani bia ambem ho me pa cho da bi we ni enhu da se ne busuani bi ba ho se wo be mani sika kakra na jefa koye me pa cho me ni enhu bi da koko ni ebusua asase ana papa na asase na odua ni koko pa cho koko no me papa no kire me se eye nine ba mienu eye busuan ne dia wotema busuan no ba mienu na aka no ye ono ande bo no kwapre baako ano papa so che ne baako ndisa mienu ne die eye me dia se nkesi bi uni ho a eye wo dia mienu ne die ye ono ane dia ba mienu ne die na oti ma ebusuan ne tie ndie ye busuan ne dia okay 50 also kwaje 5000 cedis bi se na ka odi ko wie o papa dan no me pa cho na e die dan no na edan time state be na ewom na sa 5000 edan ni den na odi ewom me pa cho na edan no oboso na obo na do so wi it's na aka inside mu na ibegu no na ye fan ne we the beauty to fan ana me di bi so to house we inside edema papa na to TV bia wo ma papa no enti na a room be one room bi na wo ye ma no se be ya se bi obeda ni die mu kakra nsa na we free me pa cho na bedroom ho ba ho no ni ntimi fanka ho ti bedroom na no dem no pe na wo di stay ho ma na o free be bia na ote no na obetena ono ane die na wo sinim me pa cho enti ho no o di na ya o di free mu me pa cho okay that time na o di one room na ma Charlotte Charlotte no so abetena ho bia ni nyinem na wo hwe no me pa cho da bi that time na fa one room na o da man but na Charlotte betena because ende ni yenye mu hwe nti be ono no da no toilet and bath and I say hall ne bedroom and I will say bedroom ne me dey ba kwa me na no so wo tiri and I will say ba ko so na no me tiri nchen all right ye wa Charlotte wa homa no so na pese me ne wo edi nkomo bie nyama ni kakra nsa na ye ne Charlotte no edi abem eti otna o movie court na ono ani fie ho no afi be mu ansa na wo 2021 no but movie 2019 te ho no tena ya mo kwatena sa fie ni mu no ebusuani bia ensi fie ho da e kwatena fie ho no de mahu se busuani bia ensi fie ho e no Charlotte no pe ana na oba ho na oba na obehwe papa no de duane abre no aha no na ne ba mo tu kwatena ono ani fie ni mu no oso ye one room ena na oda ena wo de nti wo de na oye ye no ena ya na oni no wo no no dem me pa cho enti na ya ne de on de bi ono papa wo ho ba sister Charlotte ne de no de no oye aduane no abehwe no ene ade all right enti time na papa ne ebe wuo no still na wo fanku an e wo eya dancing say waka to wo se wo free mu a sorry o free mu a fa ne dan no na mpomyensa no 3 rooms no isan so di mienu so ama eba na odi kan ne tinaye enti wo de na say ebusua na betutumu ana say dan ni nyina pacho me edi papa ndi maame no ene ebusua no me pacho enti oba na ne tinaye na say bia wambem no da ho te ono ndie mu ebusua ne nko sa dan ni Charlotte de no so ebusua nko wo de na ebusua na eje omo so ma wo nko mu kra sa say di enti ebusua no asma wo kan say papa na amfa mame no mo de ma hwan omo say so de ebusua no o ye will me pacho da bi ofre omo de to o manim me pacho da bi okay Charlotte ma how yeah no we dey osan come from ma me Charlotte ma me de Charlotte nti ma me Charlotte ma ha ma jiso ba cho ho ye de ya mi adumo na nso Yesu adumo wo me na pese utie nkomo nim kakra nsa na maba wo ho ye ka se nyina ma me Charlotte din abem ma me Charlotte din abem but akwesi fori oya ode ya abrantia ye ni di nkomo yi Akoma FM 87.9 Kuma. Hello me pa to mi no Uni ma kwesi fori mi da ma tu ni dina mi ni pa wo no wow unim ni pa wo no say okay papa ye kana say o papa ye friend say Osikabafo okay pacho unim Osikabafo no wafa no o wafa no okay o papa o wafa no unim say o ba bi wo baabi mi no wafa no an kan kire o wafa na an kan kire o wan ti so da say o wafa no wo ba wo baabi
David. Na time na wo fa yare ye no. Patrona ote hen. No ati ho. Aminima se ho. Patrona ote hen. Yeah. What e wa high die was no wonwie ne dan so ha dan was e wa no what. E obonfa ho na. Efifu esanse he ya. Esanse. Okay. Enti o high die na owo ho. E na oyare. Enti that time na oyare na hwan na hwe no. Me pata tata no oba bi na next nto oba na na hwe no. Oba no na na hwe no. Apart from sa oba na ohwe no no. Na hwan biom na ehwe wo fei. Me. Wo. Etini na me hwe kakra na me tu kwa na na chiriba. Enso to aso ti me chiriba me ba ye no. Ena na chiriba no so tu kwa. Na chiriba no so tu kwa na me so me sa to aso ada to sa de wo fei di se efom. Na time na mo hwe no na abaya bia ye friend ya emboa mo ma mo hwe mo wo fa no. Me fa cho David. Ya na me no mo fa na tu ana esi ni yema. Na wan kodia danse wa ahemfie mre bia da se wo kai se wo fa no ne yare da ho mu no o ka se o free mu a ne ba bia wo de wonti ni din da na woni mu no eye kwesifori o de ne dan ne fa bi ma no wa anti bi bia sa wa anka sa enti wo papa no wo hwe na sa na wo be free no o de bibi da wase ya do ade da ma se ye dan e dan ben ya Edaya me deru. Sese ho na ote. Sese ho na me tie. Eno sa dan no so we henfa. E wo fie ho an no fa ni fie ho. Okay. Me ba cho eno na ye how many rooms na wo e fie ni nyina mu rooms na dodo na ye sen. Wadi mi onu ma wo ba woni ne esa abrabo na se esi dan. Aha. Eno ma me ni so baako. Eno ma kwasi fori ni so baako. Kwasi fori ni ye hwan ya? Kwasi fori ni ye hwan? Akwasi fori ya no de ya ba hon. Ah, okay. So now so woni mu ni na me say bia woni mo bia kra da ye friend akwasi fori. Aha. Nti afa de wo fa no eso ma akwasi fori no so baako. Ena the other ones no so mpacho o de ma hwan. Eno si da si bia wo anu kwa no ka ye no na no fa no wanyare. Aha. O kama me tin se ne dan ya wo dam ni bia wo wu a da si bia wo wu a ni obedi na de na fa sa edan. Na time na no tiase na oyare no. Na ebusua no mo boa o ma wo hwe wo fai. Me ma me ba ko te ko wo ni oku na na hwe no ya le ko da hospital. Hospital be e ya me ma me no te ko wo ni oku eka. O ma me de fe na fia bronya no. Enye fe bronya ya fe na me kwama. Ama kunama. Na okonongo. Wo kono. Enti ne ho na ya okoji. Wa yale ka se pa plan. No fa na ha e fa kan wo suma me se no ko to duane mle no. Me ba no se mo fa ni tikem. So apa na me friend phone sam so fa na wo kwa se Charlotte ne no ya me kwa ma de ma for hospital. Ena me see you. Ena no fa ne kwa e wa no friend say ya che na 20. Ya mla me hwe no. Etenchi no na di kai kwa na senchi no tra date no di akwani aba. Nye hwe na mwa etema me sister me chiri ba ne back abema. Ena kwa hwe me wo fa kwatum say ye yi na edi ni besi aya de ni saye kase mi ankasa me sa de ni ko ye okuwie. Okay, etu papa wo fa wu wo nsem. Me pa tin. Ni nyina mu na kwasi fori a ubo ni din se ya sa o ka se onfa edan no one room no. Me pa cho me kase me sister Charlotte, ma me Charlotte si abotre. Because she nin si. Me say kwasi fori a oti mani ma ye ni di nkomo yi. Wo fa no e ka say or the one room ni ebe ma no. Ni papa yare da ho ni nyina mu no. Anamonto be na anamodin be na abrantie e boy e won papa ni yare ni na yare sa ho. Ni de pa cho me ma ko ho ama me o fa na ka je me se na de Charlotte. Akwasi fori di 1 CD asende me da. Emra ne ho kura kire me wo ba be tia me na me ba fo ho ma.
They say busia susu ya kwaje busia me ni matri be kwaje busia ma mo fa the hospital. Who interest wo ya hu ayi ni na ye ni etwa mo fa busia obon wo susu ma wode ye ni kokko wu ni kokko ba ko. Ya disia wa fe na eka no kura atie. Atia fe na eka na atie. Yo, me no ba wie na ye besia ba ho biom. Edan na wo fa dam, one room na wo dam no. Ya tumu house ya de fan ni ade ewo mu. Ana na ya wadam ri ga ya tumu house fine bu. But when they say sa dan ni mo okodem. Me pa so me ni man dem o fa me am ni Africa musi ya, wonu an Africa musi ya yi ni nyemegu a. E me name sister Emma enke so ya chede ko esoro. Etimi ni sa kwasu for na this kind man some of an Africa in dem pa so. Me to me tre. Enti akwasi for when hu ne da from 2018 to 2021 na the ose your papa. Enti when hu ne da kra. Na hu ne da say. Me pesa me che say papa ne yare ye no. Wo si wonni mo no, but what in the din na me bisa say from 2018 to 2021 na wo fa yare ye no. Abante ye oti ye nimi wan ba hoda kokra da 2018 to 2021. Oba no okọ se papa ne ho chi na no onye sika ni di kwa na ko fie wa ma no fa na kasa na de Charlotte akwasi kodi asandi mi wan si ti ko yi bra me na fa ko to duane e ma ni na oba no ko ye de na ya hu so oba okọ so me ko tu ni fie ho na so usi wuni mo no Mami Charlotte mame usi wuni mo no enti na wokoto ni fie ha ya ubisa wo fa ne se na branti oni na me oye hwan ya ya me ni sano wo bisa wo fa da wo se dai okay Charlotte ya da se papa wo me Charlotte ya da se why na yenko dank wo mo amutie na mo form me judgment me judge hwe me nye judge bia doctor wasre ubesre ara pato to aso wa yenko dank na me kra sam na jimi nsem Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. Dank die se muti edin a na chese ayaresa a edimu pa ana ya yede na mo. Na ne menua ba me dem fa ba bi a chese ehu hia pa ana nse yehu se chese e ha adwen pa. Ene sen na nse yehu se menua no mema no dodo na no omo mensem no e kofom pa. Nti ema ye kofa no ma bebre aba chese de aba dank ya so ya ye de hwe ne ya boa ama mensem no a o mema mu no chese atima ye ne aba so na atima maintain because de ehuni se nansen chemicals ahodo a we ye nuane mu ene chese no ma bebre factors bebre ene nura ahodo a sabi enuanu mema no bi efefa no ama chese mensem no kwa na ye de ekofom na can you imagine say bema anasa branch a wodi 25 years obeba na chese wo sense of erectile dysfunction na chese enye kura be man ko 25 years die na se ko gina na so pa ensese ko fa duro kura ansa na sabi one oba akompam enso so obehwe na sa be man no na chese wo fa duro a wontimi ne be man oba anye den enko mpam na chese akwai awe ho sempa ya hu se sa trend no e ko so pa nche ne ade a me be ka ho asempa bibi e fa na erectile dysfunction ana premature ejaculation ya ka se erectile dysfunction ade a ye ka nyina ne se bema ne bema be sorry anase ne bema entimi sorry e ka ho ene ye baako se ne bema be sorry ne emu enye den obetimi de akoba ho eno so eyemienu nyina e ka ho anase se bema wode ne bema akoba no ho wode koba no ho ana bema na sanso ayden akoda sa no ma miensa de kabom a ye fe no erectile dysfunction na se bema ne boy wo se ne bema no mu den no se emu nya den se ne wo se den ma otimi de ko oba ho de ka nyina no ana ye ka premature ejaculation a so ba ye doctors for ye language mu a ye be kan say be ma bia okọ ba ho a ondi at least 3 minutes na sabi ne ho be sane no na che say obibi a ye fe no premature ejaculation na che say e was say che say be ma ne de say ne ho nya den kura na was say 3 minutes die ko timi di no oba no ho so be ma bi ho no a e masa na de ye hunu say emranche bebre from 20 to 32 years can you can say ye hu sa symptoms yi e wo emema mu enso ye hu say che say ba na e ba amanfo de ba so ye sa nti ama dank yakosesa mfidie bebre aba ene checklist bebre aba che say ye de boa mema ama mema o mensem no akofom no che say ya boa ne ya peja na no ma bia e de sa erectile dysfunction ne premature ejaculation ne ba no ye nyina ye nhye ne so
be ma se obe ma na ekofo ma de say ntia hu hia se wo de be ba so ya me ahwa ma wo no ene se one se o mensem na ekofo ma wan hwe yi a na akoma yare ene e ba wo so efi se be ma wakoma problem ba hu pe ba bi obodi ka hu no kane pa e ya o mensem mo se preko pe mo se this person na me hu odin pa se de me mensem na ekofo pa wan hwe yi a na wakoma ana bibi e ba hu ana che se e bo nkae e wo o mensem no emu de to so mienu e bibi e fe na atherosclerosis ya kasa de pa chi nyina se be ma ni ntini na che se moja ni namu a e ba ko gina be ma mama wa e be ma no ntini mu esisi ntini mu esisi na che se no ma bi e koso ntini mu a eni kwan se e den e koso omu ama ntini mu asisi ama se se moja e wo se nka volume of blood ana se moja e wo se koku gina mu no enya no na e komu de to so miensa e bibi e fe no high lipidemia ya ka high lipidemia na ya ka se cholesterol ani ho asem ne yeken na se cholesterol akogina be ma no ni ntini mu eni ni moja no bebre ama se asisi ni ntini mu nyina ama se a chese moja entimi kogina ne be ma no mu emo onye be ma na de to so nan eye enam sanare na de ehu ni se research kakaya na Ghana ha de ehu pa ni se ye de ne de dodo na eye enam sanare na kofa ba ye de dodo na oba ko be ma no ho no ne mesem kofom oba ko hwehwe ne moja mu no na nansam ya enam sanare be miensa na wo ho na se edi no asenu ma bebre tu ase a won se first week second week won se na wa sha ase na onu ankasa na improve na ya sa ko fa bibi so nko aba a ye fe no Kegel exercise ya ka Kegel exercise a group of exercise bi a je se ya wa ko fa ba e wo danka je se ye de boa mema bema bi wo hono ma ono ne mensem no enye se yare bi na aye no na ye wo bibi e fe no pelvic floor muscles a bema e wo ye nantem ho se muscles no se mu ye mra utimi enya saa erectile dysfunction ya kan na o mesem na ekofom ubeko ba bia akwa test ahodo nyina ebeka cho se uni problem bia nanso so saa no ma no se ekofom a na che se akofa saa problem ya den abro ye wo exercise adank ye betima akyerew a ye beboa mo aye ye be sa guide wa mo aye na wo ya ubon se ubehu improvement bebre e wo mesem de to so mienu so ne se be ma bi wo hono ma bibia fe depression any anxiety obi wo hono ma odi obi ka enu nti chese ontimi kura nya asumdwe no de ay bibia nti abeto no so amahu bi abahye ne mu ama chese woye bibia na chese agiegu nti akoye saa kwa afete ne mensem no so onim to obi wonu ma no hia kasa kire ade ba akoso a wo se ye hye ne so no se obi wonu so a ono de ne de chese akoye chese bibia friend depression anxiety ye se obi a chese ne yam hye ne efa daache ho na depression de bibia atwamu wo no obi wonu ma chese aha no obi wonu ma obi ama broken heart na chese ehana to the extent say chese akwa afete ne mmesem nyina ana ade ba akoso no se ya hu se mmema no so di nnuade bi wonu ma embo omo ye onnuane bi wonu ma eti bibia efe no testosterone eso e wo bema mu ana eno so ana ye saa nsuo anyankopon de agu mmema mu a ema mmema eye omo mensem saa nsuo na e wo mmema ho no ye onnuane bi wonu ma se wudi a etete so baako ene bibia efe no mint ya ka mint a ana eta otofi mu ebi wonu ma bo se wo eti a no ate mint leave no baako no de atum wo ye bema na boni unim se o mensem na wo fom dada mesere wo se enye bi saa no ma mint wo mbia no chese enkofa bi de to so mienu bibia efe no lecorice ya ka lecorice ana eta wo ewaduro mu pa ena mba omini mu ehye kakra no ha saa lecorice no se wo ye bema na onim se o mensem ekofoma mesere wo ye hu firim onka ho okay enti ono ma bebre wo hono ma ennuane bebre wo hono ma wo ye bema na o mensem ekofom dada eni kwan se wo ben ho kura ana se akakadro de ye pa ayo akakadro de ye pa be ma sama mema no yo maybe sama mema no pacho aha me da akakadro na garlic ni nyina eye ni nyina ye no ma che se be ma wo de ka waduane ho a ana eboa pa ade ba ko so a ewo se ye hye ne so nse won se aduane a wudie no ye obi e fe ne balance diet aduane a wudie no ewo se waduane no nche nnuane ahodo na ya chechire ni nyina no ewo se ebi wo mu eni kwa se wodie wodi banku adie atam bia wodi banku wo ye saa wo se na wo body no normal ewo se ehia na de ye saa testosterone no enya intina fe wo se na akofoma bi se etimi measure obi die hu a kra na oye mu ahye na okra oye mu ahye wo kra pa wo ye doctor chese wa hunu ma bebire no hunu oye mu ahye na wo de no betimi no ba kra afanyi nsen nti no ma bebire ni ehu ti e be sese ye dua ne giem no ye hwe ne yie obadanka ade ba kwa ye ma no se ye sawo yare a ye sawo yare ni wie ne ye ma odura
ye wie wo ye be ma sa kegel exercise na make am ye be sa akyerew ni akyerew emre ene se ne obeye no de to so miensa enso ne se ye be kyerew aduane a obedie ene aduane a eni kwan se udie na be ma o mensam ekofom no se ne udi kan kan ekekadu garlic ni nyina eye but ade ba ko be bo pa ha e bibia efe no oyster okay so for oyster be ma sa udi sa oyster na ebo ma mensam ekosoro pa because sa oyster no chese chemicals bibire wo ma chese eboa ma sa chese strong no ekosoro nti o chese strong no se ekosoro nyina na o mensam no na ejina so ne no mbenya bi wa na edi eno de ba bi eton seafood bia bi eton sumnam ba bi a amanfo omoton wholesale on se omoton fish ahodo obi won mo ton octopus ni ade nyina enya sem ketewa ni nyina bi ubenya bi e wo honom se wo ye be ma na ofi se sa no man e hawa first of all metufu se waduane dim okay bradank na yemwa because yakwa kofa ba je se mema bebre aba me se metimi ema obi aduro endi 1 week wo se doc aduro je se me nom ba ko pena me ho atomi o ntimi nya no ma na me se da bi tuaso na nom eko ema week ni kwa wie ni enhwe enu nti se wo ye bema na wo ho na o mensem ekofoma mesere se bradank yasoye na yemwa ma me fe numbers no entuja ye numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 Minu aba ade ba ko so adank ya kwakofa ba pa ne se ye hu se sisi yare ha manfo pa se obia one ne bedi nkomo bia misisi o yakofa aduro ba ko bia ba ye fe no dank pro care a e wodwa so ba bia se wo ye be ma oba na se usisi e ha pa aduro ye aduro a chese ebetimi aboa pa se wokoto bia se wo fe numbers wo pedu atu a wo fe numbers na ebetimi ama obi ama watu se wo ko Ghana hafa na ba bia so a drugstore ba bia ton aduro bia obusa dank pro care obia ebekire obi ama wato bi ne bo onye den kra na enkanka ne mema no ye de ye bibia na chese ye tumira na ya kiresie enti mema no so de bi kakra agu dank pro care no mu ama mo ukoto bi so a ebeboa pa ama umensem no asipi pa dank natural health care complex ahotofie wo di location ka ho location no ba bia ye di aduma firi no eye trade ho ne di aduma nyina afiri Ghana ha nyina ya so ye ba akopɛ senti ane se ye mpese wo beba dank aso ye ne aka che wo se doc okɔ Takrade branch ana se okɔ Nkran branch da bi wo beba na doc anything ni nyina a doctor for mo nya obia ho enti se ye hwɛ wo wie ye mo aduro wie a na je se ye tu fofo adua no ho a na ye kire wa exercise na se bibia ye bia no ehwo a na ye bibia ma wo na se holistic ye da se nyame shop papa nyame ya aduma na wo twe se ndan so ye nim se bo abeye ba be kan ye ho enkomo no ye wo abranti otimeni mu ne wo fana o se ne papa e ka sa asem na kire no no oye dance di no wa ha na papa no so ebusuafo enso e wa ha emrepem no ye be ma omumienu ni nyina age akonwa na omonso asem no de omunim efa ho no omonso ababa be chechim na ansa na no mama mfa wonko Caristic Ventures Zahara nupano odi abedwama so Zahara herbal products okodwama so a wo say omoma Zahara nro ni bi Food and Drugs Authority age atumunti no onoma ebeboa pa na honam yawo afei so ennamu nsam akofo no nyina akopa bi eto na ebeboa opedodo etu aton 0246348334 and 0248569335 na yenka yetiefo nyina se enne enwumrei hia yen sports team no ewo Janet and Sons Pub na ewo Crowfrom yenfa commentary Champions League commentary enne de no Arsenal versus Real Madrid na omode bebrew enwumre no so pepepe na ya hye commentary na se na mom sports for ne de on be start o analysis na from 6 ekona akopem se no so ne bebo a Pepe ne Little ne se Ralph na Seth omunyina ede commentary no ede bebro Akoma sports de mugiye di de obi ntimi nye no eno na yeye enti hia ye enanwumrei ewo Janet and Sons Pub ewo Crowfrom na yemfa Real Madrid na Arsenal omo match no yemfa ho commentary emfa embro sanso na nyame ya adoma ochina
Barcelona versus Dortmund. Barcelona versus Dortmund. And also ye numre no so pepe sa. Ne sa wunti no sia chia omo ewo 41 pub ewo Maxima take honum 41 pub. Woko honum a obekwa koshia sports for no ewo ho na omo de commentary no enso e de abro. 6 no match analysis na se ekopim se 7 bebo a omo de commentary no ebeba nti hia omo ewo ho na echida na watching eye 16th of April no mo signed Real Madrid versus Arsenal no wade no mo san hia mienu Real Madrid versus Arsenal na ayo yes second leg into first one here first leg me mesua sports aka ho eno de ne e kon vayo pub eno ewo amokom heya hia omo ewo ho ne fast sports a emu ehwam commentary a e denet aponye de ma se bi oba anyimokra obetimi enya meska e ka kete wo boa we hu hwe wo pitch no so onim hwe no wo ye no so Pepe oye commentary na wakoma da form na de sa Jovi Travel for Jobs and Estate Agency omo ene eboa ye me de sa commentary me ensen ye mu ehwam Champions League commentary ye de ebremu omo ewo atonsu mu na ako MTN dandada no eho ena obehu omo 0243149099 papa chomo ma wo fa metina sima me wai ena ochia herbal powder ojane shiwa wara obeba opedudu etu anu afre 0551228281 ena King Kong Vidicide eno nso tobi na efuom honom no baye no wohwa na efuo ne afa ne nyina na King Kong Vidicide ni bi na fashi infuo no emu enwura no ena ebehye eno so frɛ 0246519012 0246519012 ntene nwumre yesramo a munhia ye ewo Janet and Sons Pub ewo Crowfrom na yemfa Arsenal versus Real Madrid omo first leg match no commentary no yemfa embremu enwumre no so 7 ena omo behia match ne behia ase na emom analysis ni nyina de e behia ase no sia intihia ye sports team ni nyina ewo ho echina de no so nyame ya adom edru ho no ma ye de ebe bremu Power Specialist Herbal Hospital enso eye baby a yare bia etete no okwa ubenya ayaresa hepatitis A B and C wahrawa no ayekese prostate enlargement fakọ fibroid compo de etete ubia no okwa Power Specialist Herbal Hospital a ohiniri akosuedua ya eni team of doctors nurses no ebeboa manyame adomunti oho ebeto osan wo no bebre ya eno so Food and Drugs Authority agia tuma omodi abedwama so enkran kwabenya ACP Road Power Hospital bus stop ena Kumasi Feyase bosomtwe edua ya junction eho ubehu omo wo ho ena Takrade Anaji Estate omonso eben Ahantaman Rural Bank ehonso ubehu omo ho 0244544422 ena 0200383831 ena omo WhatsApp number eye 0555797878 mayenko na yene wofano endi enkomo yebema abrantie ni wofa no so ababa be kasa but yenko ebusua no hoye na ebusua pacho wofa entwia na yo de wofa si wonimu no wo de wonimu no pacho wonimu ni sete minim se mi wofa ba no wo wofa okay bafo ba no wo wofa bafo ba eno no o de ne kire mu ana say okwan be na wofa so a wo di nimu no pese mu je sa Charlotte de o se do sheda nimu ni de minim ni fa no se was no me ofane o ma me try okay je try na ba ne de okay minim se me ofa ba no krojin nye obi a webu na fe no be pray japade me da say okay enkomo ide ya gbo aba bedri we ya no say Akoma 87.9 e frame akwasi antwi okay dodo na frame omega bitimi yemeduma ewo badumasa bomfa edumasa eho na me yemeduma na de minim wo me wofa eho ne say me wofa oye japade but me wofa yare kakra sa 2018 na me wofa yare de yade mu no de ba no obo abi abusian so ebo abi ni abusia abu ani ye me pa me no kono woni na okunu ne fe ni Pastor Anthony ona na ehwe no moja 7 ni nyina akosi tua bi last meet kula de sa pastor no mo first class konongo first class okay ona mo fa koku ye ne last eyi oko ya wa mebi me ne efre man be si me so se
a bottle of Muhiami, now born at 12. No Muhiami, no of an Nepal, Buffalo, say, and I say no Muhiami. That I'm not from free, baby, and I'm a year, Juma, and I'm about. Let me all come and I'm a year, Juma, nothing, and I'm about. To be better away so Muhia, or I didn't know any, but Muhia, remember. The China be friend me call me bush up in a bush of phone hall. I mean, Cobo Mamma, and say, see, but Adiasa, Yinti Binko, and to say, I get Penfonia and as a Casa Nimuna, Mrs. Sanson Netino, Penny Charlotte on a netino. Oh, Stanley Charlotte. Mrs. Stanley Charlotte. Okay. It's one year friend, Pastor said, Pastor na, a dead nursing was or Baho, but on over. Ebe din komo nji o fie ade cha no pa no be ko me se ni on wa frɛ me se memla sisi a the after times ade asan je se nkan ni obetimi akodo so isu ni ka ana Mr. Pastor Anthony ne den ko ne se na mirim du kre ni na wo fa na wa film die de ko share suko chiem na mo fa ne kasa nyemu no be ba mo fa wo si dan na ye nsia 87.9 ho ka ho 6 okay ho ka ho 6 more of our Ramians or only Mamians. But I worry on a J plot, not a war semunchino or Barney Jawari, Echoy. I know before I could see Mammy. That was in my I could see a PM buying, and then so our little Tocasa buying over there. I know Sako far Fufro no fire in the na a crano, a cheer new farm. It is more for the Chiacrano, a chicken or Macache and say, Nay, oh, for no for Ban, but I can't do me say, Papa. Donia Cosina, 1 Donia Cosina in the 90th day, a boom. Or she almost I was a man, I didn't be much better tall. They're trying to be beyond the school corins. I'll go. Quite men of the Acosi Coy. It's more of a sea down in Siano. My no only see down a Casano, and I'm saying so Mujawa dear in Geno. My Nesse, and Danny Suho. And Danny Suho, when not we back home, my meno. And we back home. Kasa nyemu no pronto mo je pro tunu wie no obudin ka bo CCBC ho no ene na ye mu ofa na ene de oba no ne si fie no ha ona na omo da din to kwa bae no ana mo fa tu suro ho ana obesen ko ha dan o anafo no so sa kofo oba afoforo oba afoforo e wo de ana o hayi oba afoforo de omo fa kura ye adwapade e den e ma do we no ka che se sisi ano ahodi ense de ni ho no mo sa but akosi de ne baba akwade eno no te so papa wo fa ne ba ni akwesi de ba ni akwesi ana me kasa akora no de so obi na be kan de aka mona munim aha eti owie no ka se ni akwesi maame no ye friend Hana sister ya ye friend Hana oyi dan ba akoma sister no ana oyi ba akoma akora keto no de obe ware no ana oyi ba akoma akwesi ana de ba akon so ma Charlotte ne se edan na den asana ka ono rankasa ne dia papa ne dem papa ne dia na 87.9 Kumasi kasa ne nyamu no na papa ne da na afo no dan na won wie entina akosi de odinka akoda esoro ho etu eyi efom won ne papa ne wo fa ne dan na odem kasa ties na wo to no o ma me ne kofe nipa se o metu tie me na me kofe nipa ma ne beto ties wan kasa na kofa me kasa me kofe nipa ma ne beto ties na e ma no na sikane de baabi onye sika fie ne de me kase minim but o ma oba ko fo bi so me ye me obeso okoda ne dem on mi gine obeso oto on mo ties nti gada yi me mpeni pa ma no data ne me makonta ana neto ties na me ka che no ana oba no beto ties ne ma eche ana o se san no ma den e ko da ni nti tan wo yare ya ne de na me ofa nti ebie no me ofa yare ye be ye na ye de tam no se abosume be is 2020 mo ana ye no ti ye ni wie no ana mo fa ba ko so se free se o 2021 aha 2021 ya edi ba ko se free mu nturi ya ni na finshi ada na ye se be kan mu ye nyina de abom na ye di finshi ada no nti ye di finshi ada no ana yabuso ni nyina ye hia ye da de ni nyina ye hia enso no ye ka se bafo di be pade de den wa chewi ndi yensa nkoso biem di yenche wie ne de but you hold on say now say papa ne dan na 6 rooms with the hall ana hall ka ho 6 and 7 hall ka ho 6 okay e no ma ne be yot menimi baako no ma ma me no ne ware tax ase no eno so baako e no ma akra ketwa no baako e na o ma Charlotte so baako say na ye 4 se ti 2 na aka no we 2 na aka na me wo fada baako nti ne hall no
ofa ho no no ewura ne dem ho no e say okay nti ho ne wo afa dan no ka ho ana e ma ne ye 6 e ma ne ye 6 no okay okay enti oye no ka say bafo dan ne de wa chewi enti yen say den enko ho bi na we ni de ne ye hwe na ye nhye eno so ne yemfa ema wo mu eno so na ka say nyamu ye che ni nyina wie no no ka say ni obi ametu ensa den engodwapade na mo de ama mo so mo fa esa aye kuku no ye na enye ye me nche sa ye me nche no eno oni nipa kro ni chewie no ana oba na oni si dan no oba na oto si oni si dan no na sese ye de edan no so ye de sa kuku ne den ema no ana busa pen ka se da bi akwasi so den e wo ho enti sa kuku na aka ne oni akwasi ye den enche eti sa hore de bushia de anko be na tisi a me ofa zuwie no nyame ni kwani na odeka ne kada hopa enti ni kuku a na ye bushia kuku me ne ye di si kana no kopim se otu aka na wi afiwe na be ye bushia ne dia afiwe ane kana den ati otu aka na wi ane ya ji kuku okay di za kuku na ye di be siesie fie ho no because o ka se owu a di adini ne den oni na die eno o kan na on the friend ne papa mi papa fa no ne papa no hobi abusa buo ni nyina nso de e hobi to on papa ne de o nyina di adanse se si no mbo na den e ka kire ho se de obe o free mu a de obe di na de no e na onfa ne room ho no ni room sa one room and then the hall no okay e je no na akwasi omutu data mpa bu ofe wu ani atutu punu ni epunu ye ni de ko tutu mu ale de safo ne koma adi ni no no ofa ba ko no osin na no ofori e fe no ofori to wie no ani ye da ye so ye busia no se mu ye wie nti se efincha da na ebie odi ma so bie nwura wo dem ho bie nti se efincha da no ani bie odi ma so nti ye fre ye wie no na ye ko tutu mi safo ma nti di de na ye bie ni ye ko bie ni ye di efincha da ni ye ko bie ni no ma so e hon de ye ko bie ni no ma so wie no ana omu e class ni nyina no ma ni nyina ye den ene wo ho no sa tu no mo de safo ye den e ko ye nipa na ye di ni si no of ade no de safo no e ko ye so that's it enti che na kwasi esi opapa ka che ne se owu a onfa ne ho no nti no okobu epunani enti e man panifo no ye se no ade na se bibi se ni aba na e da no ye fichi da no ye transe no ye gwen se wa asem bi aka but wo wan mi anka hwe na da no ye ko no okobu epunani ani busuafo ye se omuti padlock nso kotutu te chi no sabi bu ani ana busuafa yi no di na de no ensu ko ebuko bu ani na ebu mami mbu aha enna odi me aduri ha no odi aduri ha no eti mo ofadwa pade ne de yi me ya me gina akla no me ma anya bi because nyo no me di ye den na de okay enti oba ka say papa ne yawe mu because oni me ka say na wote ya enti wote say papa ne yawe mu ni nyina no moja woto ni ade nyina no na ye ono me si otua bi ana me papa be no me fanza me papa no ayi sofo no ye fe ne pastor Anthony ono ye mosewa kuno ono ye aha ono ye me maame me papa me fanza me maame ha de na konta no konta ne me wo fa okay aha de ona ne hwe no so futi bi o ono na me fanza ne kese pa je ono na odi ewie ye no tama ebusia na tena je na ebusia ne ye se ne sade a ye nkoda na se because ni pe nya na den ebe boasa ye ko ye wo so wonye hwe na konta no na na ko ope ne nkwa na wanya ne nkwa na so wu a esi de na boa wa boa no o sa be ye okay and they say money akwesi fori ni ejapade bia because what's papa ne kan say sa ono ne dan na wodam ene ne hall ne de obedi na de no ena eye ne de enti say obi ti sa dan ni mo be pa cho a de ni no di pa odi na de na so ko bie dan no ana wa mo obi wama ni nana ba ko akwa tena edan okay yo ye betwa nkomo no so wo fa ntwi ye da se pa se won so de wonim fa asem yi hu wa baba be kana ma me fa nko insia insurance beba pa no benya 30 years de na chese oye na adwuma yie papa na ya gina tu no di afi ba akosa akopim eduasa 30 years nti mombra na momeka insia family no hoy na ye nyina ye di 30 years no nti say open insurance company bi na oni omo odo ho abowo mo for all your insurance policies dia eye insia insurance omo motor insurance omo third party dia na wo ho nti car no
say time aso say also your insurance na fako insia insurance afei so eja de ewo ho krono de ewo ho obi bewia wo niam nyina ni nyina na se car eno ombetimi aboa so oni omoye sa insurance package ya na afei so comprehensive policy eno mo ntanye krom se ne bo adi insiafo se omo de da form bra na omo eno enye adwuma afei so omo travel insurance utu kwan a e wo se oye travel insurance ko insia ho ombeye edi amount afei so eja hyehyɛ ni nyina ene ho sunsuanso no insia insurance policy e wo ho edi amount mo amokra nyama fi abrochire ba no on say wo kwa na unyama na sinsuo no so ayese na ye den na ship ya kofa baabi na we japade na ahwerewe insure your goods in transit baby na mo baby ya no insia insurance esi ombebo ho ban e di amount na asem to wa baba giska foforo na wetimi e di ahye wedwumase wo sika bi da baby pa obetimi ayi money insurance o bi kra nya insia insurance aminim say ye wo money insurance enso e wo ho insure your money why say be ya say e fa baby a insia insurance e be san ahye ho ma e di amount wo be hu omo e wo Kumasi ya first floor Trinity House ewo edum ube hu omo branches etwa any agencies etwa ye ho ahia wo Ghana ha ba bia na ope omo nso a na wa frɛ 0302210180 0302210180 and 0209780807 Insia Insurance osi omo any insurance the real face of insurance in Ghana. Oba Congo ointment boko de na me adom boko yonkwe eguso ye production ye che Congo ointment e ko Ghana ne amanone bebia se obia betimi enye bi na we use Congo ointment no na eye papa papa say unze megina ha me bo ma yi nyina na my sister bo na ni achem se Congo de kama yes unyusu bi da me ka unyini tina mpese obi akokoto bi na uyusu se pemposo wanima use Congo ointment na enclean free ho eya na me kan da bia se pemposo aduro no ye nton wo cosmetic shop obi pimpos obi anima okoba bi etonkun no de anima akwa kire o mo se wo pepe enku a ebetimi akle pimpos na ma no won se eblichu a na eye ofe na okala na eye kokko be hu an se adu ba bi a atomojam na ede na nso oben na esei eye wo wedie no so wotena wo mane sei a bra wo bebre pa je se Congo ya na betimi aboa na a repair anase wonsan atimi akano eti se pimples o wanimu akoto Congo ointment na eyuso wanim acha ye 2-3 days pimples na so ni nyina be free ho ama ho atimi ato betimi andane ne wunkun kura e de asra e de abo ho ban se de pimples na ntimi nye den emabiem efise obu ono ma pimples na bia nam bia lady pastor bi ka chem se wo red meter mujanam na pimples abegu nanim ne de no eti wono wa hu ne problem o eti watimi de Congo na clear no onko red meat krampo bi obo ho ya aduane bi na wodi na ekodi mojani mu a na akwa fa sansan no aba abegu nanim ti mesra wa Congo ointment ne de use pimples so say ya ho ne ho say eye nkete pikesen no obi pimples ase nanim a masanye pimples anka ukasa no kra anka ofere na so pimples na nanim nyina ya amana bebre wo miemia na ebi fifiri mu ba na nanim ho no etutu tokro eye pimples na aye ne sa to Congo ointment enye chinini wokoto na anye wa na afi de owo bia no wa be ka de a kire me eye 0249 01 yes me pacha Aunty Bea check mama my no 0249 01 frey was our number iso and answer 0204 61 na yenim komone mu ana pimples na ba wani bebre no yenyini nyina enfiro ma ho nto sanso na da bia me ka se watonko ayusu na enku no ase wo bedi a na wa yusu Congo ointment na wo dia clear mesramu a se me nam na me hu obi a na ready ase ya me nka
Sembetna TV ni radio so ameka. Me share okroma menka wan we abebo maso. Wan hwe obebo maso. Eti mesraw se wo hwe me nko ade na we de asaya. Koto Congo ointment because Aunty Bea me hu bebrebe o. Bebrebe wo se menim se wo ye koko, se wo ye tutumo, se wo ye chocolate, se wo ye die wo se da hu ni yi. Ana edru sa level no so a wo ye oba na asa wo nyini by force o. We gina kwara ni bebrebe e bi so kra na wunyini ye mesrawa ko pe Congo ointment bi na fasrasra enza nko hobi enko kasa ye ma serum ye ma nku ye ma odie mese me ne me papa benini bi ekoto nku na ye koye no ye to ye nku ni wie no na ma me na woto nku no ese recommend serum bi e di amaye na de ka to aso se me kra me use bi o na me hwe ni din wa na me pre papa no na mbo mani se me yento yenko ti yesi fom no buzam za nam sa ono wo so yusu bi na wonwe hwenanim ne hunam nyina papai ne hunam nyina papai nti obi o yusu bi na no abna okoma o yira papai ti mesra next time ni we tikura oba mento de wo yira yusu age no awas mani yusu no natural color unya foko frafra mu bia mesra mu a se obi every day efe baba he na Aunty Bea color fefefe wose Aunty Bea nku be na usra na Aunty Bea aka no aso akwakoto bi na rede na nya wo dia enye pepepe da ebia na wo de ekwa akosai etimi so hwe wo hu ena wo rede no se de sitie na wakwa akoto hunku na wo de asra na nkwa ha sanse rede agya nya atade na etimi akwa akosra na sentoma na de etukwa akọ baabi wonya asai no asai awie etimi sra wada bomodia so be use Congo ointment no na wo de akona nso oben stretch marks na yesi we no kra ye kro unse ana ni ma yellow bi na toto bi skin mu ni ade ese ye kro na minimu da me de nim se nku na nipa na ese ye kro na nku na de ba wo de Congo ointment ni sra ebe clean ni nyina afiri ho na fa we de na aye kama pempo na aba wati bi na fatare so ana fasra so se bo se pempo ne be yira o se ahye sa fe na aba no ebe yira afiri wa ma ho ato ekro nso na egu wa fa Congo ointment sra hu nya se wo be dware awie di blade abetwetwere mu ansa na de Congo na sra wo do dware wie ya fa Congo no esra enmu anu no ebe yi kro ni nyina afiri ho na ho ato twifare ko de se mampele ne sansan bia bro ne ade a egugu nipa ebo no ma ne to ho bo no ebe makra ne ntohwe ho ne ade e ma de ya ne dware mi yete dware mi ni ti na ho ntehu aha be ma bi na ka kire mi o se menka ni nyina na ya na ho si amenka nyame na me de me pe kam sra mu na wo do pe kam kra sa wo menka police ni so Osibe ba menka ni nyina fra etimi so ti bi na de asrasra ho no to ase nyina kama na eyi ni nyina afiri ho etimi ma pampan kura be gina nipa ho na Congo ointment Aunty Bea nim say eyi cent eyi cent so fi kura mi refinity what busame say Congo ointment eyi cent na me say so fi eyi cent pa say o ba ho nka na wonim me also na de na adwene okọ road kakra na fifra ba no na wote pampan no de Congo no sasa na moto me yiri nyina na me se meka ai ya mpanso obia pampan wo ho bia no sra Congo ointment eyi pampan ni free ho eti ya na me kra to da me ka se oba kra na sa wo bobo bra no wuti ka kra bi fa no fo ase ho no because fifre tewa ya na science kra ba ho na odi asrasra ho kama wo yo bi so a omoto mo ohye a oti Congo ointment ka kra odi asra omoto mo na eyi esa timi infections almighty ya name ho no de edi wa adwuma pa wo de ye hwani enya pampa bia nso e wa name e me ye nchew wa wasumasem na wo de aye ye ho no kama e de ama your number is 0249 01 and 0204 61 say dear krom ha ba bia be ko bia Congo be bia o fa yen kase bi ni ho o kase bi ni ho wo mo boa eti your number no go TV no so we tie o radio no so a na wafa 0249 01 71 01 some person make be edi wachiu me tombo 0249 01 71 and 0204 61 na yencho ba bia kwa wasa usabeke bi yeda se papa na miemfa nko agbozo herbal clinic o sei bema tiase ani bema enwu eti bema no etiase na ewudi a obi be ye adwuma no e de ama odefo ade ye de becheche
they 2% therefore there the better che there fako agbozo herbal clinic typhoid fever etete wa fako honom junso mu yarewa ahodo nyina fako honom erectile dysfunctioning and also fako ho obeye ediamao o kumase de chems May 5 old insurance office wa na obehu om 0553 417752 0553417752 enkran kwashiman ubehu no ewo ohini na himfie hwa eno nso omo number no eye 0241750282 ye kai mo se akomaboafo project ni yeguso a esremu aboafo momboa yen na ema a ompese omusua adwuma no yenso yentimi emboa wo na omusua adwuma yenya ema baako aduasa 30 omo pepa se omusua adwuma entimo fa kakra nto ye momu number no so se be ya yenso ye betimi aboa mo ho kane ama omo esua adwuma 0530 507849 0530 edi ebeba no eye Akoma FM no say e ba baby papa afi yemfa wonko God's Way Funeral Home me kan say ya de bia me kan me say obi wo ho no ote ase a na yie yomu ene edi hu bra oboye na odofo bi free mu na usie ni yie a pakro no kro kwa oda na osan be hiraw ne ti wo pesa ewu achi hira bia na wako God's Way Funeral Home odi hye na we free mu no fakoja God's Way Funeral Home oba wo se me pese mo boa me na me hye me de hye ne nimonyam ombeye ye ni nyina de ama efundaka decoration eduane MC sofo entade efunu ni be hye nyina bibia fa ye hu de fako God's Way Funeral Home omo okumase asafo kokobo dan dada no mu ho a omo ne omo ne di hwe ni mu udu aso hwe uncle ato from 0243 737457 and 0266194678 wafa patro wafa sini yo enkomo usudi abem ese wo na udi adanse patro kakra usudi mfa ho ene ye be ma collect na bem pa na omo na be judge case ya maye aha kakra usudi mfa ho James Entry Mr. James Entry yo otie esreso he ya yo wafa sini okay na de minimum say Akoma FM 87.9 aha agisa owari mi nuaba so no ni tight pa one ne father mfa so owari nuaba na sa awari ne chi na awari ne mu ho na na ekosku school nya mi ye free nti ekowi achi ne ye na mfa nuaba ne sai ka awari mi nuaba ka okay nti am ne ye free pa okay nti we say oni mi nua yi wo ye achi no ma say awari ba nya mi ne ye free ti mi say enaka kakra wo ho na mi say mi be no fa si ko school ya owie ye chi no na man ko ye no ye juma to ko tonton Akoma FM 87.9 abena no yare no mu de fikwa se kwa bia abo container ko so kwa ho pa lori kwem di o ko di aba ya ma ho na ko chia no se de bia city di nkomo akra dia na me ko ndi wa de mi ba ya na owo betwe na ho hai no so kwempe wote ko nantu mekuntu no nda kwenda na de no so ya leo ami ya mi ko tanya mi ti de ngoma ngota kwenda na o ya ri so wo fie kama ade ti ne fie nko kwotira ho na wote haisa ndi mo modina na kwenda kwotira na da ru si wa wote no a enye o za kwenda o se akabio no ti se miniska na ni sa na ti dia mi ho fori so oba ya bia ma ndia ofori ni ye wo ba si am ta kwenta wane bo modina na hwe na ye bi na kokotina ti mi ni di nkomo sa nti wan te mi ko ba bia na busa ro se o kwenta da ni guso ye am te da no ha nso mu kutuwa bi am ta we ko mi sa en ka hiti ko akawa ya na ba me nti mi so bo modina o si fie ka bo bla da bi no ya mu ko fuo ko bi man etene aye bo ko fuo mi si fie ye de se dan tina ngwa ko tina vio na uti obi fie se da go si wo bo so bi aka 87.9 yi ni na hye dum o ta proof nya hye ni kama ko tina to ye no ye nja em za ko bi no se o ko ndeze ye bi awie da ene mu wo hye dim ni fine nti ye me yo so na ka to poli o di fine me bubu mama na ko tanti ko me be bi o ni me bara de o di abegom na ko ifio o ta ko jamati ti me be bi mo na che se o ko fio fine ko ko sisa no ni ko didi ko ma as they say there ya da
wo fa sia sima me wo si wa ya de pa se de me me na ba bi de ti ale ato na ko tasa wutu before ye me ba ha kwa no ho aton kakra am de ya mi ase didi nkoma ne ko ti eye bi ba ho na me ko em sam kwa ni ntientie mo emre na kakakra za ko chi an ko du ye no ka chem se kwanta e sei yare ama nzo me ko doctor kwa de mi aba ndi sei no me ba so me kan se ofolu aya de ole na ahwamia me yare ahwamia be pe sabri ndi sei ya no me fia no e da no mama me yire ya me no ya hana mama de da ni mienu acho to aso mama de ya hana ni da ni mienu ana am de ba ko so ama me busuafo ndi dia kare de ofolu adia me ba na edan na ewo mu no ofori kasa no kasa ye nso ne wo faase entwi so bae no o se ye nsia wo so na onim se dan no rooms na ewo mu ne yesen rooms na wo mu no akamle mi he ko so ba ne ni mienu na wa ma busia ne ba ko okay na ba ko so fo ndum na che ben horo no okay na ni ya ke ma we ma he dan ti jo no che mi na de me kan de ya kan ye ndia na da na kasa so no wo di kesi ba ko so wo akire nti je self contained na eye ensiam ana osi ba ko chini jare okay remember the kesi no first ansa na osi self contained hona no ne yire no mo da self contained do di kesi na chama no ni na da nda ka kesi ba mutema aware ne ye ba sa no odu tu ya odu tu kotina baby ha da nde ba so ko da sa ichi be ho nu oba no ba nyamu da no kwa ni pa one ne kore ida ho nde mo no bo ka we nyira chapter content ne wa ya re pa isa na chi adi a aka we am me kwa ya be fa so a me ba be hu na aya sense tu bi su kra na e chogo foli di so ama te na me di ngomo bebre na esa me kwa ye me kwa ya se aba no si yo ya kwenta ne ba ka cha wonu nti hwe ye e de bi wu a foli o me bu sa fo na atwa man so be ye bi ne me de hwe ne ye ma mpa hote nti kwenta akamati ti me be di ku ma se no be yare amma me be fa me ko man pontin nti bla owu ye muana na mtinka se akwenta ne firi owu ye kwa menti nyanko da owu na ye na otime ko e ko bi nde ye ne wie na ekwati e ka no ko bi be ko bi nti ono na abusua no ekofre ne yire no a no ne waro no no de owu ye kuna kwa wanye bi so no ne na kuntu wanye kuna wanye he le bebie no wa si eyina se kwa okay ni le ba ko ni bi no se nti akole ya na mma ne to adaka ye bibia nti mo de te ka no on ma ye ko fro ba de ba ba yina si o ma ye ko fro ba ne ba se de kuno de ma no oba ne meka no ba ne busia fo ba no se be ma na ma ne dan nti obi kra ponte ba se da no o ka se ba kwa ka ho wo de ye ahodan ndo anfa nka no na na e so ponte mo no ma ne ye nti on de kan na busia kon ka se ana ti de holiday ho se no ni be ma ne da ne mu nti mfa no nka no nti mo no ka no ma oba ne ko ye miensa okay pie miensa okay ma oba no nti ja mi obi asam de yen na mi be ka o be hwe ai to me ne ka ma ne ye miensa nti sa da no du ye na se ka mi over see je so omo de ba nke de bibie ye omo afo ko ye ni ye ho na tinsam omo sorry nti over see ya nka ho asam nti e ba ye sa na wie bibie no omo je finche na me ni ho ti nze eja ya ke bibie wie ti mo wa na mo ka je me se e busia fo ne se sa eda na aka no mfama ofasela na ye chembe hall na na wa kontane dem mo mfama akola no mama obayi miansa mama busia fo ma fo baako busia ne baako ne de ode ma Charlotte no okay nti mo fe mo nya baako na oba no nya miansa mu nti eba no se je ye mianu ha how je be bi wo mo che se papa ni be wuo no ode safane ma akola yi mo di nyansa kwam le fa be je safane fra akola nsam nti se kwa za papa no na ne ba no fa da na ma ne ba na ede safane be di akola nsam boy bi ye fe no kowa on ne ba chi safane free mrs ho se o si de okope spray ye bo adro bi moto blow asi dem okofa obi awu a nfa se ye kura no yan ye de abaji moto blow no no ko yi bi no fa na me ma me bi o ko ma de ko ebusia fole na de wetu no ko ma no ye ya akara ka chimto de nya he so o mo nche ya e de je finche da bi a o fa no o na na be bro
ado wi aji yenja ni ye wi ya ko hwe ani me ma na mi ho ma na mo fase bo ma ne wi ani ma ni na wi ye no akole sa ka mi nga bisha ka bisha de di wi ya ya hwe ni mu wi ya ya cha ne ma no ma nche wi ya no pa ma kwa no am sa to punu aba so aji sa fa no ko dem se mo fase na pema be pem sabe na ebra wa konta ne kansa no mutimi tu sagu so na se mo na wo ba ya yare be bo na we ti kan wi ye no we ba ya we se be yare ya man be fa me ko ba o ka sisu pisa wa konta o ye wadanfo no e kan wo wanim se de ne ba na ye nti no ne ba na o no die e da na o che e da na ama ne ri mienu ama busua ba konde ya kan de ne be dia enti ena wo tete ensem wo akire sei no sen na wo sifa asem no da mi nchi afre mi mfa sense me be ko ti we ba no me nia ba no ba fre na ka kire se si ya no se bi enya Ghana ho yi ko bi ya wo kra ka adwabade ne Ghana ide agade enti se koma busua bi ama ne ri bia da ka ne de akwa de ko munya bi ntwa so na ka nti asenya dwuma na ba kra ma so sem bi emem ana kan ya stay ajabusua no man ti asia edi ba ha yo yate ene ebusua no enti asia omode e ba ha no na so ye number si egu honom ye ba de aka no ye name na ye panel members na ye behwe e kwan ye befa so ade ye e ba ne dia no ne nsa beka 0243 114497 0322498035 ye twa ye ho sima ba ko mienu ye ba na mo so maba enkomo no mu ebi ye ba sese ya. Hello, me dey di grow fine. Wonu mu ato, wuntumi ni di, wunim ni entira. Eba sa na ekire se, yare ye ewura ni pedua ni mu, a ni pedua no pese wo tia yare ye na enam se. Boko de, Ewade da so krai. Ye de nyame ase, ho nso e, ye kona ho no. Nyama ko yi kona ho no. Nyame adom, bibi ekoso kama kama. Nyame ase. Ye nche ho kra. Te se de na me ye intro na ye ka no. Reverend no ka say Thursday or Friday no. Say ye bisa ye ho senti mabunu yi. Suban yo mo da na die yi. Eni da so wo ho. Na weekend yi sama ekokoso no. Na abesi ye na ye topic na ye pick ye pepe enti. Reverend mami bisa. Eden na esi because first no ka akraya boni a sansem we bi ni enti o eden na esi yo oba pa me da ase okonya modi ama me se me ramo fidi kesi esu na ye ndi nkomo na mame mo wabaso so no production team fi se ye ma ha so ye monitor mo pa ade ba ko Christian service ye monitor ye students no no di o mo ye o industry ni ye we ni award cry mo stories ye from ni eni mo di nkomo na me nchia me nua ba nem ne di nkomo okay minim se abrantie ya ne ho asema ba mo de calm story hu mo nya opportunity ehuna mo nya ne picture ye nya ne picture nti minim se ye discuss na mo de beto so ama ye hu no the ntia me busa mo sa ne se about 3 weeks ago no ba ma sorry oh obi na invite ne se wo mra sorry I see na oba no waboniti nenye no mso wo school mu no ye no boniti oye obi a waboniti meni neti oti abrepo nie minim ni found no say was sano ni ofane mi ofane o ma me try okay je try na ba ne de epi okay minim say mo ofa ba no krojin nye obi a wegu na fe no be pray japade me da say okay enkomo ide ya ba bedri we ya no say Akoma 87.9 Efremi akwasiantwi okay dodo na Efremi omega bitimi yemedwuma ewo badwuma sa bomfa edwuma sa eho na me yemedwuma na de minim wo me wofa eho ne say me wofa oye japade but me wofa yare kakra sa 2018 na me wofa yare de yade mu no le ba no obo abi abusian so ebo abi ni abusia bu ani ye me pa me no kono wuni na okunu ni efe ni Pastor Anthony ona na ehwe no moja 7 ni nyina akochi tue bi last meet kula de sa Pastor no ene di ko mo first class yetie ebusua ne side no yetie wofa na ono nso se na konta na owo hwa o ka se ofiri mu a odnechi anane japade ema ne bai ofori de wa kenyine ne tofa bo memre na aka ne so a papa tetie mu
say ebusuano ade a mo de yemi kasa ni je ho a na me bo because the see no me papa no me tuni ga no mo ntwe ma so but ebusuano pese de papa dem ma no pese mtumfiri fie ho nti de meka na say ebusuano de wasam ne mam no mfa ma de mame na omo ne ntwe ma so bia nti wo nka wo pese oje sa cheme ho ne ka ho na wonya tu e wo fie ho me pa to de papa dem ma me ne de omo fama me pa to omo fama me das papa wo betimi abamu bi na ye ne wa bonkomo na ansa na ebema mo abamu no ma yemfa aseda piesie pa emfa ma Claudia's boutique ono na wosiesie me wahye matade a me de eye dwumedie Claudia's boutique o USA nanso wo Ghana ha bebi bia wo bia na se ope entade ato dia eno ane Claudia's boutique o ma ne mema tade empaboa handbags skirts blouses bibi bia ye hye edisiesie ye homa ye ho ye fede eno ane Claudia's boutique me say o US abrochire na wosiesie ye e wo Ghana enso hia niam ne bi na ne Claudia kasa baby awo bia no obeye delivery e de abrel 001 508 414-7327 001 508 414-7327 ubetimi so e follow no e wo TikTok Claudia's boutique na oni no endi enkomo e wo honom adwoa kakra bi ansa ne akoye college no ho asemi ofamu sen Aunty Bea me da say eye papa ya wonye ne ba bi koyi ne wo fa se entwi no me de Aunty Bea de bia me kan sa asem ne te se den a wo de kan dokre wo nyame wo nhira ne se saa na ote a eye on se japade ne wo anya bi o bo obetena ha o se minim no eye me wo fa ne ba na baby ya me ya pa ya me ma me Charlotte me mpese me twaye ne ho because of my me de Charlotte nti etwinye ne ho ba but dia wo ye anhwa planet ho no mo a anwum wo eje bi ti ase ohun anhwa plan ebe ya nwom a Aunty Bea obeto ne daa ye daa da funu nye no kre awisia what you say nyame ya dom wanya bi ma Charlotte aso oso papa de no ye che no wanya bi ana Aunty Bea wi ase de ye pria de akohene entwi wanya bi nanso wakamu no kre akole wo dis wo kasa busua na ahwe ne papa because do hwe ne papa no eye ne papa akonta wonya busua ni o Aunty Bea ko ma wonya busua ni but waye bi brai betna ho no so waka but me momu de Aunty Bea bre ni nti se ka mi nko a wo ho e ka mi nko a akwala no eye so mama ne baako no mama ne koko ni bia o se fata se nka ne papa japade nyina akwa Aunty Bea de ma no what you say but e ka mi nko a na no asem minti na no ne tena na treat duabo me nka so bia ye baifo e na me ntena nka se bia o mekum akwala yintem ya wobi we hu ni papa mpo na anka se obema no 10 pesos not to talk of edan plus koko o hwe wo papa no akwasi obi beka se like ment yase omo sisiu ba Aunty Bea o kire bia semti si ama wei na ohwe so yi a ebeda ne mienu ti se nyame ya dom ni ama ne koko ni ama ne dan a akwasi eye asset eye kwan na wo papa wa bo ato ho de ama no jama abusuafo ne mfa wo de se mpo no mo ka che se dan no ko matu afiri mu akwasi wo nkwa hwe wo age ba papa yare ye wutimi so na sene Aunty Bea de na aka wo wiase e de bia na aka wo wiase ka me nko a sada ne ye kadua ba me se me bibia na obe me mebo ndua me jama e ka me nko akwasi wo yo wa ya ni nyina wo de jama omo fa wo dan ba ko no koko no ne hwe so yie e kine bi sa dan ba ko koko ba ko no Aunty Bea be mansion me da se papa oba we je papa mo di na de no de ama o na de we je papa we de ye ko na o de kine mu di ama ye oba Aunty Bea ejebi wo ejebi ti asere da wisia e na Bible nso so aka obia o wasase so a o se utimi ye japade e ma wo nchirima abrantie ne papa wu a wo ye no ejapade no wona abrantie ne dia abusua bebe mu a enka baako bi aso ka enya enhye se wo se abusua kwara bem because aye papa e na wawuo e na ne dan owo baako pe ka abusua de ka mo pe de be wom e ka abusua bebe mu ka mo kwara na mo sere akwala no ka mo krokro no ka mo defe no na nka wakase oh me nua ba me papa ati ase no me papa ti ase no wo hye ni bi
nti e dan we kwade me ne wunyina na etene fie na ka ewura no a wo se wo maami nti nka ho hwe Masha mo kasa mesra mo ma Charlotte oni bone ka wonyi brofudin no ma yetwi din na ka me ka nanim mo fari sa din no me hia edin na kasa na wo da na me fetwi ode ya mom ya ka meja kasa me so me de ya nte na ye ja kasa Aunty Bea edwaba na de na wo ye no aye me ya oye ni brebrefo no yo ba se ne ba e na ono okunu one na wo sa papa ne firi mu ne de ne ba ne fa sa kwan no so na beye ne dadia e na on fa brant ye fa so de de ye wanyo de memfa nye papa yi ba wonye papa na ne nsunu mu na ya se ba wo ye ne wo fa ase wo papa wo ye den wo maame wo ye den so wo maame papa amma wo bia wo fa de no eno na wo so wo ne ne ba no mo kopre na wo se gina fidie kase yi so e kasa unimu no na mo mo kasa ba wie ye ne de no oba fie ho abrantie ya ne papa afiri mu se ebetimi a papa na wo bedi ade no se wo suro nyankopon ko nya dan ne ma abrantie on firi fie ho wadi ade wudi ade no nche se eye wo hye so se papa na japade nyina akọ kofom on hu akola yi mobo na on fa fie ne ma akola no na abrantie yi se ka me ne wonu ankam de dan ne be ma han na matue fufu na makopa asas fro ato na wahwe ya baba wana wagina fidie kase so onimu wo no o kina bi ensu ya de bedwale aduane a wo bedie wo mpa bo akwa ba wura gu kwana no wei asamboni ntimi mpa ne tirim do pe betimi de ayew na wa fafie no eti se ka me ne no a ka me de dan ne be ma han na meja ababa wan ho na wo akope baabi abọ wo bra na dan wo dia ma han no anya ababa wan dia yantina abusua mu anya tirimodinfo meba ne wo fa asi papa ne wo fa obetena ha ekasa yi na before no obeka na abrantie yi bonu kwa adubi oba na metie ne yie pa ofa kwan no so nanso wanka ne nyina na mo ye wo fa obetena asi na be wai asam nanim se ne papa ne de safo ne hye ne nsa no obi na be ye no de obedede no se be ya de odem ho se de so koyi moto so koyi spray and na safo ne nya kwan ko di wo mo abranti ya ne papa wi boni ni tirim se ya mimi ya ba ya brefo am si he ya kotobi ye tom kono koto sa abru ni bisa wo de koye do kono kwam fa safo ne ma but only boni wo ni tirim so de safo na ma wo kwan amode na fa so mako bupunu nani akohwe papa ne niemem na me a me papa se me ye be ma na me papa afiri mu a na ni amaka busuani ka wo de ye da nya me na ka sa mo de ma de ma me because me ya brantie okay eti man hye bi kura no ne shirt de metimi de akai se me papa ye de a shirt omo fa dan ne ma abrantie no yo 0243114497 0322498035 Mumbai na yehwe baby asom ne yede beto. Good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, pacha odi baby a okasafi. We pacha we mapia makasafi kwa. Yo, apia yeti yo. Aso so very interesting pa. Idu we say ka re hosem. Esan ya re hosem. Ade bisane ye no. Nti me pacha mi because same papa de be wi aso no bo damo a. Nti gombe tre ne ho ana. Oh, you keep yourself before you put too much. Any time I want to know brana no mujina he. Ah, ne papa ni wa me tapa de mofo. Ni pa yi me da say. You da say. Good afternoon. Wentimi engina so 0243114497 0322498035. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Aunty Bea. Eh, bako die. Otie je wo so atama na so to bi yes. Yeda se yenko edan so. Ede nyame ase. Ah. Na ase we de se abu anu ho. Sa. Se bibi ai se PNDC law. We akwa gina na abu a. Me na me de ne se. Wo na me de wo ho de ka wo de no. Ha mo se etnya pa sa de ase we ka ta wo radio so. Usiafo no mo he. No mo tamna nu be dia. Dane de. Na wo kwaji safa da tada ko yede. Ha me o ma tamna de buo wi bi da se. 0243114497. Good afternoon. It's engina so. Good afternoon. Good afternoon. Oh,
ayeka. Good afternoon. Pacho ma TV volume nko from why? Afternoon. Yo, udi baby a okasa. Afternoon. Mami afternoon yetie o. Me Pacho Aunty Bea. Aunty Bea Pacho okasa. Akatesa abanse na sam. Akatesa no hwe bibi pa na wode ba ya na bo 12. Wode ba ya na bo 12. 12 wode bi ba ya no. Na wan fa abanse de dan ma no. Wan fa na de ma me dan no nya bisafo no won dia. E ya azan na wo ye na. Wo se da ba gi moto bro na wo fa dan no. Nti wan fa abanse de dan man. Na akatesa no hwe no ye no wode bi ba ya. Wode bi ba ya 12. Wakafanti pa. Hello. Good afternoon oh. Afternoon. Pacho ho ye udin baby a okasa fi. Me kasa wapu. Na fanti min te pa nti me kan kran. Yo kan kran. Asam no tawu yemo ko kwa yemo fe mami le ni ikata sa wote. Amenye jamako egbeke. Okay. You are our benefit ye. Ho sia, they are kokru ni amasia je. They see dem kra. Ofa na yo ba shijeme, inu oga fio. Enti de mami ke nyina ne so ka de to. Oba ya de no so say, on free fio ho. Ayi abati obedi na se baye. On free fio ho na bila cha 10 Ghana cedis or 17 trying to achieve 10 Ghana cedis. Yo, it's on free fio na onko high die over bia na sese nyambe na do no benya na sase a ono ansini de e wo tin cry no na ma kire mu no you see. Good afternoon. Hello, good afternoon. Ma already TV no call from why volume. Hello. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Yes, no. Yo, udin baby akasefi. I can't say me baby am dey da wa no so yeah, na voices ne do so nti fa cha me why me sha wo voice ne so atamfo nya me fa cha me go na ma pa o ya ma san ma ne kana ma yeah that's it yeah me ka tira bu se ne se aja pade se ka ta aja pade a aya ho ade aja ade aja pade so ento wo ja pa o papa no wo he se de ma me ko ta so e ya me ja pa se ne pa na wo ti ga ne no wo he ya wa o tru papa no ba kre ta je na o ta fo mo no o le kwa he so aba o drante ano me sira no se de ma America no won po dan ma no 3 fi on ko pe dan no ha no ye la tinje yo ya da sa ta fo nya me show 0243 ojina so that good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo udin baby a okasefi me dey with me ka set man yo pacho yetie me pacho da no me baby na ekwasu ni ama ene me sa ho kwase kuna aban omo mpia bia bu because on the atu no pese pages enti e so ye no ye no pibi no na wo awo no o mane we no mba ebia no bo be fi ona na o be fi we je paje enti no sa no me na ye say e portiona da inu yitum wo wo be bra wo ne bia ena me so me ba so mo ye abusia je paje ma wo ni se wo ye ya o mede ma o na se ka ke bia abusia wa ya me abusia wo de no de ama abusia me da se papa 0243114497 0322498035. Good afternoon. Line no a triple sir. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. 0243114497. Hello. Papa, bacho mi ti o wa e. Me pato, sema kwasiri na masugudo. Wasugudo. Ya fino, owo yuti da ya wuri ke busiemu. Ebusiya ba fitina kudin tonton sibi sana wa wore wa uba. Tato pleni. Bacho mi te o papa. Ansana ebusiya ba fitina sana wa wore wa uba. It is the little film. Japade nya na ayere ana amman kwa wodia. Ebusiafo kan. Hello. Yes. But you be tell kasa. Ana amman kwa wodia. Ipani iyawo ni bisioni bi buwalo.
Dennis can call you, no shame, no from there. I want from the brain. It is a little less. Yes, I were a moment and I'm your son. It just I will be supposed or show. Sana, among the Pacho, maybe so some kakra. Say, watch it, a busian, no, a busian, why you could be one watch another, and one fan come on. So the watch a beard there, and done 4 rooms, no. Where you cram an hour past sucker, so no so you busian, and I know one can count. Oh, so when you get me a the song. Hey, where you be a wafa so? Where you be a wafa say? And I still a busiano so pedal what your cork on 1 room and the hall. What John also count? I said, Minian. Okay. Now, my way over Obia. It is not the name of the phone. No, so I will be doing. I don't know junior brother about Obia. My mineral, Papa, what to be the already stroke. This other junior brother, so then. Into more that no son so do you be a das 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, Pachama TV volume nko from why? Yo, Madasi. Yo, yeti odi baby akasefi. Madasi. Fine. Hello. Yo, aya na mama mu TV volume na ko from why? Esa na mu tie mo ho. Pacho yo yeti wa odi baby akasefi. To me can say mami no di kakasa. Mu san say viafi. E dey kwe. How do of aba because of agidinti. What was a woman no. That typical ni besa no. If you me say omo. Ya akola no opibia onfa na afutu so amodi ma akola no wontie. If you obetimi a onko kind dan party. Aha. Nyame nhwamo. Yeda se nyame nhwa wo nso pa be fa college mienu na ya bewie. Good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, udi baby a okasafi. Pati e friend gift ni. Pati asan so peti. Yo gift yetio. Ne pa so akola no ni die wo mu pa. Ono na aboa ne papa ma ewuo na ba. Enti ajapade ne die ono ane die antiesema. Onye na ade mfama na efie ho nso ontu ho. Ontu ho. Yo gift ya dase. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Okay, madam. Yo udi baby a okasafi. Yo very well upon because it's my zodi dia. Yo bra upon yetio. Yo I want to know in weekend. Then say ebusia de wo a eye be ya wo ebusia. Papa no so wo no chaade na nsa na wo. Because they are the balance plus here. But they did no for the ho no. They say papa no chaade wo dia na. I no dey read that man no dia no. You know they dey no dia. Okay. Because they come papa is stand for check that. So, the dia no ana ya na master bedroom o ta di so ma ebusia no. Ya me busia ndi kura master bedroom yo ta di ma busia no. Okay. Me da se so abema yesa encheche. Good afternoon. Okay, yentimi enfa call bia biom. Oba final words na membra adra so we ni ye sorry ye birthday wishes na ye nko. Me da se me gina akwanya we so gina afidi kase we so. E de etu abusuan nyina afo. Bomodia ne pebre. Ne bre ne samu fifiri. Ne peja pade ema wan kasa wo ma. Enwunya ho ema wo mankopre obi papa de ana obi maame de. Na yiri a di pakro na wokopre ne de no. Ye beka twa se enya wo dia. Ewo yen ene ewo me enye pe. Eti binua ba me ya opapa firi mu. Offer dining mahan. Na ontu for the sake of nemkwa tintinti. Ontu no okope dan han no mmere no no so nto asase ni bi on the onfa ne say wo dia che ne papa o papa o dia sacrifice enye hwe tu fadan ne mahan wo dia fa mahan kope wa wo dan ne han ne bobra ne fesi wo dia no da che wonso firi mu a wo dia gya wo a wo ma enfa nya wo fase because wo fase no wo hunu bi wow o papa wo fase o si onimu wo a ene ne chese fie ho no so no onhunu wo na onimu wo nso onimu wo nso it we ni afutu am de yo adwa final words Aunty Bea me da se ye ko
se de bia ya na wo kadwuma de ye sua de ye de tufo ye ma se bia ba betete ebusua ebintem se ebusuafo no mantie kra bra yi wo ha de meka abrantie omo ye dan a wo yo mo busuani omo ye dan a wo mo wofa no na ne ba no se na omo do omo wofa na mesre se abrantie wi enye ejapade we ne betete omo ntem yesi se obi ba wiase na se wanwo owu a na chikata nyamia ya dom mu wofa no wanwu oja nipa omonfa abrantie enka no ho enye japade ne wo se etetu omo ntem se yetena na ye ka bibia ne papa mu ene ye kan ye bese omo hwe ne bebia no credit obi asefata bia na nti bi na mama shalo de bra kwa aka kire no o se ye bese de nya on page ni bi fo na ye ma me pa ni mpon edi no no it na dey respect ma no enya sanka bia no se no oba ye ntimi kana no ntu me because asem minim no ayo uni aba mesusu onim no onim no ba na japade de wuni spirit me ma Charlotte si onim no ntu de ma me Charlotte owo me o ma mu twi ne bia na twi di so akoye ya o ya de ka jira beda ni sim me mama cho say ya na dwumadie ni ye no eti sa wo so wasem bi na e kire so pa wunya ba bia mfa nkoma ye mboa e ma wo mpe solution na fa brayen ye beka ye bewie esoro ha ye hihyehi ye besi fom ye bewie ni Akama sundua ba me se Akoma mu nsam ye ntete abusuam ye ngwa ware ye nsaya ware ye siesia ware ye ka e ma sundue e ba fie ye wo Kumasi Square ye ne shopping mall no e na edi enhwani mu wo bedru ase no se ye dai kakra ka Akoma FM ebo animu bra nefa wasem bra na ye nkama wo we chichichichi na opese wo frɛ ansa na waba na wa frɛ 0530 507-849 0530-507-849 frɛ na oni e producers no endi enkomo ansa na waba glam bite na makeup ena osiesie me homa me de ba dwumedie isu de bia tina ena ye me makeup be bia wukɔ bia frɛ no obesiesie ho ama won so ho an fefefe 0544 466280 0544 466280 Sanso ena Claudia's boutique ena ono nso ahyematade fefefe a enne me de betina set so a me de eye dwumedie Claudia's boutique owo USA na nso me say baby awo bia no fa ne number na ofre na obe ma watade ahye mantade mantade bags ene de keka wo ye de dress ma ye ho ye fe bia eye Claudia's boutique follow no e wo TikTok enso ubenya no e wo ho happy birthdays enkoma enuanom yen na yen sorry enne yen dwumedie so ne fa sports no efa embremo Dedi kan called Yama Matilda Mensa or University of Mines and Technology ewo takwa we efri o wofa opoku justice or say oma happy birthday Matilda nyame onshaw no bia wadwemu ne sua de beye panyimpa de tosu biom enso called Yama Mrs Matilda Boache oye member Tapas 90s and osan ye business woman ewo Kantamanto we efri Tapas 90s group ni nyina omosi oma happy birthday na ho efe papa ho efe pa yeto miensa call ediama Doris Arthur we eye nanateria of Dr. Mensa Herbal Clinic PRO ne ho kani pa enti Mr. Teria ana nanateria Dr. Mensa de bia fiada oba no ne Dr. Mensa nkomo ne ebre ne yedofo ene edi ne birthday Doris Arthur ukunu si odo nyame enhira papa. And then the final birthday no enko enfama or say my dear Vida nyame on shop papa se wonso udi wa woda way every Madam Julie Odefa me manager yen station manager so no say emphasize happy birthday hwame enfama wo so ho ayefeye de sikra ne fata mu say happy birthday emfa nkoma mu nyina nyame on shamo ha enen so ye de enkomo ni nyina besi e china so de sha de kema ye de ba na chen kurei nti for we fidie ro to akra nsa na echina ba so no wa mese production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa Akode Beluchi Nana Yaw Emmanuel Kwame Vadi ote Peggy nka ote Eranka ote Obaya Abrefo enso enka midin the Beatrice Spiogabra obetimi afre me Aunty Bea me sorry ye the sports abrom na me kai mo se na enwumre mu hia yen ewo Janet and Sons ewo Crowfrom commentary papa Arsenal versus Real Madrid. Yeah, the commentary no Eddie bro. Maybe a program me who sports. Yeah, that must yes sorry.